Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Mela, Fil-logħba guys, tal-kuxjenza. bdejna ġifiri. Bdejna, għanna ġabdejna diskutu fuq. Carlos Ġafferra. Mela se fajna Barcelo Imperial Rum, grazzi ħafna Ħader Hansa. Ġafferra. Guys, dan huwa premium rum, enjoy it. John għandu tequila, għax John is strictly a tequila man, u vera. Sintendi? Yes, so. Sintendi? Mela qabel ma nibdew, ħanamlu il-famuż toast, għax nadim namlu toast. Ma huwa suppost introduċu l-guest ta' Carlos. Soltu tajt, Ma Carlos għandu ftit jixrob. ħanfemek kif jaħdem il-program, Carlos. Soltu tajt, għax xistidintom il-dan-nies. Iva, imma dika ġeja wara. ħanikom għalli ġeja wara. Le, Dil-istorja ta' ħajtek. Iva, istorja ta' ħajtek. Ġeja wara. tibda l-istorja ta' ħajti. Sekonda, please, ħanamel pala Abigail, please. Ġeja wara l-raġuni waħda sempliċi. Għax l-ħana ġabdejnieh dal-podcast u ferrajt. Xaħat, ġan iżżel l-ewwel tequila. Biex nifqu milli konna ċans jerġa' niżeltini. Bit-toast u mbagħad nitkellmu fuq il-guests. Mela, guests tagħna l ħadd ma jaf ovvjament għax qatt ma tajna magħhom. Dan huwa toast ma jgħidu l-verità, il-verità kollha u l-verità biss. Iva. Sew. Mela, l-guest tiegħi hija Andriana Debattista. Debattista, ta' Missek tistiebi. ħanistenna. Smajt għadi. Debattista tfixklet. Vera, kultant nitħawat. Għamilna 20 sena naħdmu. Forsi tfixklet forsi Imma għax darba bidlet kun jom. Jena kont mizzewġa, kont bidlet kun jomi u ma terġa ġibtu l-ura li ju. Missa teħx fid-nub, voliri. Xini, Teħx Iva. fid-nub. Iva, living in sin. Living in Forsi sin. għalek tfixklet Abigail. Midimba tifla, ċerti ħajja tagħmel bħali. midimba ta' minn duk zaħira niftakar. Isma ħanajt xi ħaġa. Għajt xiex tidintna, ejja, abda. Nisa ngħid ċaġi fuq li qed tgħix fid-nupi mu malaj Mela, malaj. Darba kont mistinna fuq programm fuq il-poġġuti. Ux dnup jew le. U miegħi kien hemm ħanna ċaġi naqa' kontroversjali, mhux funny ġifieri. Kien hemm membru naqa' għoli fil-Knisja qed jargumenta kontrija, sewwa. U jien f'nofs id-diskussjoni realizzajt, dejt nitkellem fuq il-poġġuti, f'nofs id-diskussjoni huwa qaf ta' jistajn jien poġġuta, realizzajt li jien fil-fatt poġġuta. U qed jgħid li midimba. Banku kien da. No, kien xi wet program vera żgħir minn daw side channels. U da vera beda jkellimni oner, isni xi mid-dimba u xi tipo vera ġa. Jafedna raġel, jaf. Nasib jafni sew. Rani f'sekonda. Anyway, wara konna nitkellmu insomma u dar xeba iġan nħossni isnet ngħix fid-del. Mhux flirti, l-ewwel kont qiegħda nitkellem ma' xagħtu u ħassejt xi ħadd hekk jgħaddem wara u jgħaddem ma' sormi. Imma l-ewwel darba għattulet għadżbal, fim? U mbagħad iktar tard qabad ktieb da hekk u għaddek. Da kif ma nafx. Ħafna nies jafu minnu sfortunatament. Membru tal-kleru. Oli. Ija, mhux l-ewwel Nistgħu nilagħbu gesħu. Le. Le, ma nistgħux nilagħbu gesħu għax isuhu dal-podcast ikompli. Imma trasna ħafna nisa. Hemm ħafna nisa li bħalissa jafu fuq minn qed nitkellem. Eżatt. Sfortunatament. Mela, għandi l-Andriana u hekk on a lighter note. Yes. You bet it's a lighter note. So I love Andriana. Sewa ta' Jieni li naf l-Andriana vera. Inna naf l-Andriana li naf l-Andriana minn qabel Carlos, minn qabel Carlos. Meta Carlos għalli ta' għamija, kien niftakar, għattu dik nafa. Mux kontu għamiltu xi ħaġa fil-kien. Konna minna musical fl-imkien u jiena kont ajjura kbira l-Andriana. Għaliex? Għax l-irġil kollha fanzjaw lila. Dik Debattista. Nafu li ma kienx tħalli li wieħed. Dak iż-żmien kien ejwa. Mux vera. L-irġira, il-boys kien. Il-boys. Tfal, kontu tfal. Minn dem sabi ħaġa. Sekonda, kemm kelkom żmien? Xi 16. 16? All right. 17, 18, kelli xi 18. Inti bil-forsi 18, inti kbar minna. Eżatt, jien ikbar minna. So, yes. Kemm għandek żmien int? 45. Mela, kelli 16, 17, 18, 21, le. Kemm għandek inti? Għana laq 50. You're joking. Vera? Jesus, you look at me. Tiftakar l-ewwel darba li rajtlhom Carlos jien. Tiftakar l-ewwel darba li intom għandkom xi ħaġa, intom jew preservati fil-melħ meta torqdu ma nafx. Imma konna qegħdin l-isptar, insejt għalfejn konna qegħdin Carlos l-isptar. kien friża l-nofs. Kien friża l-nofs xu bl-istress. Carlos kien Konta dek, għasma tafu dak iż-żmien. Carlos kon nafu jien nafu meta kellem 15 sena. l-ostra, dak ħajsa ngħidina li xi U qiegħed inkellem il-Carlos insomma nistaqsih kif inhu hekk dajlu ġvilet ngħidu xi 20 sena. Ilu. Ma jiena hekk ma jċaqlaq xejn. Xi 20 sena ilu Carlos kellu u mill-kantuniera ta' jnejja nara mhux binnejk film star dieħla
fis-sala Dijin. tal-isptar. Ommi. U jisek, t-prova nżommi konversazzjoni ma' Carlos, And papa. Yeah. Tam dejt sejrek li t-tfajla li kelli miħaj dakinar għamlet li. God bless. U bat, da dejjem jgħidili l-istorja, dejjem għadu jgħidili. Bat għallu li dik il-mammi ta' Carlos, vuol dire dak iż-żmien kella, ma nafx. Kella ammont ta' snin sustanzjali. Eżatt. She's beautiful. Jimma kon zaħza, jina kon ġaf Mizmuma, dak iż-żmien. X'kien is-sigrit? Ommi tħuħsib ħafna ta' ħafna ħafna, ġifiri, timxi kull jum exercises. Facial exercises. Tikol blezat, John. Xi vuol diri facial exercises? Face yoga, ommi tagħmel face yoga darbtej kull jum, imma insomma. Imma mhux hekk biss, yoga minn dejjem il-mamma l-papa, minn dejjem. Viva, jieħdu ħsieb, jgħodu attenti ħafna. Imma minna jien naħseb ukoll. Il-ġenetika tajba. Għana ta' thank God il-ġenetika. Aj minn ara Carlos, vera ma jħossib li l-nifsu. U sorta Gustus. And this happens naturally. That is pretty astounding. Except this. This does not happen naturally. This was kellna assistenza kbira dan. Imma Dak fejn għamiltu Karl inti? Dan għamiltu St. Mary's Clinic il-Mosta. Malta għamiltu, mhux minn dawn tat-Turkija. Le, dana Malta. Xogħol tajjeb, Għandhom nies mit-Turkija, però l-tabib propja li għamili. Fil-bidu konċettiku. Jean-Claude. Xin rajtek sejjer tamela u rajtek. Xettiku li mhux sejtla? Le, ġis xettiku li ħajder ta' nejks biex. Imma, le, jider jinsu swashbuckler medieval. I love that. Dak l-isbaħ kompliment. Swashbuckler medieval. Il-medieval swashbuckler mux eżattament l-istess. Nippetna xari, lex nippetna xari. Lex itqumek fil-ħodu. Le, namillu Ma da stilu, da John. Għarajna John nistaċ. Imma ħanajlek zbiħd vera. Vera xaqlek, vera. Għad nirċiva ħafna messaġġi, ma ħafna nis. Għala, Ledu li kemm jinsabi. Mux vera, Abigail, mux vera. Le, Abigail taf li nċajta, Abigail taf. Għax inti Abigail. Spiegaw li Abigail. It-fajla di jisimma Abigail u għol, kombinazzjoni. Imma, yes. Go for it, your Imma guess. l-maturità għal-mitni kif niddilja bl-Abigails. Għet nitċajta, għaddisa di t-fajla. Għax xazilt il-ġon. Mela jina zilt il-John għax number one huwa ħabib kbir tiegħi. Jina u John li nafu, jien John nafu tifel, mhux nafu tifel. Tifel ta' 15 sena. Eżatt. Għajna kien il-Faust, konnet namlu l-Faust, din kienet play id-deriġi għal-papa ta'kom, play brillanti, ma tispiċċa għat. U kien fil-ħad bil-sleeping bag backstage. Meta jmistira? Andriana. Il-puberta għattajta backstage għal-fawsi. Tibda l-play, dun ummu niklu morru nikdu break. Umbat. Jaqqa l-ħajta Berlin, naddu mid.com babil u għadna d-dej. X'kien fija speċjali dil-play? Kien xaġa wild dil-play. Kien hemm Oddisa Satanika. Kien Oddisa Satanika. Satanika u rock concert. Rock concert imma bil-dika u bil-istilla. Bistilla xu, Faust. Imma di parti Faust. Kien ħafna set-pieces vera tajbin imma kienet twila. Ija, ma la semmejta jien kelli main part fija. U kelli monolog twil fl-aħħar tal-play. Wara li kulħadd telaq lem, qed nipperform għal xi tnejn min nies li huma qraba ta' min qiegħed fuq il-park. U jinsejru bl-straight jacket. U dak għamluha Kif Abigail kif għam ġamilina? Taħħa. Għamlu għal-baċir. Just a regular Tuesday. Il-baċir, Carlos, il-baċir dak. Il-baċir. Wara naħluha kien il-naħluha il-bormla, fehmt? U jinsejru aħda one night kemm xi xpieqa minn naħa l-oħra. Jena tifo, ma tjarani ħat. Li f'dik il-persuna tajli nalaqħal ija. Għax Abigail ħadit tal-parti, mux għax biex jattriċi brillanti. Għax it-tifel ta' imma ħadd ma jagħmel tantrum. Għal Abigail ma li. U ħadd fuq il-mejda ma jista' jgħid le. Naħseb jekk iċċempel ħafna Laqas Mirko u Annalise ma jistgħu jgħidu le. Rajt tantrum minn U vera. Le, jina għatma rajt tantrum tijak, smajt bijom? Għatma rajt. Smajt bijom ma jgħaddu. Għandhom reputazzjoni, tantrums tijak. Għatma t-sertajt, Le, pero najt wahda. Tantrum sebigej nimmaġan li ma korruħ. Ġint ma tafx l-istoria ma ta' sifret l-Italja. Le, smaħħajn Marret Pisa u għamlet dak il-tentrum dej torri u ġabritu hekk. Darba ġara
xi ħaġa u nisma' tentrum tiegħek kellek żball fuqi. Tiftakar misunderstanding, nisma' titfa' tentrum fuqi ma kont fuq it-telefon ma' Carlos u dak ma jafx l-istra laqgħa. Ilu ma. Għax Abigail u Andrea qed jiġġieldu. Ilu ma x'issa kalmajt. Le, ma kienet xejn. Ejja, qassam. Anyway, ejja xina mejta biex nara daw il-ħott. Le. Ma, xaħat Mela jina John, għatlu biex jiġi number one, aħna vera close, għaddejna minn ħafna avventuri, flimkien nafu minn dejjem, mill-periodu meta kien għadu John Mallija, the rapper, u kienet jagħmel affarijiet inkredibbli. Stop, pause, Meta mar l-Ingilterra u ġid Dalai Lama, nafu wkoll hemmhekk, u wara. Meta rfinajtu li. Rfinajlek ħajtek. Le, ħajti ma le. Għax tfajnik fil-production u writing. Assolutament ma rfinajtu. Kemm għandek 5 ġan? 5, ixir tamel bjom. Fija l-ebda Mela. Xinu l-objettiv, kif nerba? Mela, issa. Mela. Nista' nibda. Le, ma tistax terba. Ma tistax terba. Terba hekk tajt Ma il-verità. daw diġà saru. X'inhu hi? Ħanbata. Nibatu għas-sigla. Mirko għati penik jabat il-sigla. Illa, wassoltu sigla. ħadoni rasi. Sigla, sigla. Jien għandi 4 tajbin, guys, jien għandi 4 super hot. Mela, ġejna l-ura. Te, mux xod. ħanibda jena, u ħanibda hot. Ejja, hot. ħanibda nibżan saqsir Carlos ma Jek saqsi li jina għam għan Sekonda, spiegħu fuq il-karta. Politika, jek ma toġobniex id-domanda. Sewa? Jek insaqsik xaħġa ma tix tirrispondija pal dak li għallu teżisti xaħġa li ma tix tirrispondija. Tista' tażel kart sewda. Le, jena persona privata ħafna fil-verità. Mela, fakit, musa nibda bik, għax naqawis dik. Jena mux xorta. Għajja saqsijilu. ħanurik xini, ħalli tara li xat nibżan saqsijilu. Għanara. Isma, ġibdew jirabu ħazin. Għajja politics, no one wants to hear about Imma Carlos will be really good with that. Le. Tfaħili, ejja, politics. Iktar tard, ħana It's boring. Can we pass on the politics? Politics Yes, għanna kif podcast għazna. X'namlu politika. Mela, Andriana, l-ikbar ostaklu li faċċajt u kif imbdilt? All right. L-ikbar ostaklu li faċċajt u kif imbdilt kien darba tani panic attack. L-ewwel panic attack li qattani. It was a horrible story of my life li naħseb min jafni sew xeba jismaħħa. Jien kont intella l-lottu. U jiena marufa ħafna. Illi jien nistudja ħafna qabel performance. X'missieri dejjem għallimni. Kien jgħod naraw li nista' kanale 5 u jgħid li ara ta' Roman kien jgħid jidru konfidenti li dawk kunu preparati jaġeb. Mbagħad dej relax. Allura jiena magħmula qabel show inkun naf kollox x'qed jagħmel dak. U biex ittella l-lottu, you have a long paper to read għax kollox liġi, all right? U suppost taqra u mbagħad ittella l-lottu. Jiena kont naf blamment. Insomma, meta tmur tella l-lottu, basically you have a lot of people waiting. U għed minnom għalli, inti għalli tajba għalli għax inti differenti mill-presenters l-ħra, għax taf kollox blamment. U Andreana, dak il-ħin, ħasset, kemm jinfaqa. U għandi l-karta fidi, this is true story, għandi l-karta fidi. True story. Karta fidi, għat jgħidu 10, 9, 8, għatlu ħa. Oh, shit. Xri kemm jinkun. Għalli, zomma demonju, għalli ma tafx jiġri. F'daqqa waħda. U Zammejta. 3, 2, 1, inselmilkom il-qakom bla 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 bla. F'daqqa waħda, men, mux bitċajt. This is a story. Niksaħ. Jidħolaw. All right? Issa kiku tinsa kollox. Helwa. And I entertained it, man. U f'daqqa waħda ninsa kollox. And I am live. Tittuqot attent xitajt għax liġi. U f'daqqa waħda minn inselmilkom, faqajna faqax jina f'kollox għax jina mux bħal dawk li ma jistudjaw xina f'kollox, jina cool. F'daqqa waħda. Għal-beku. Panic attack li ħat insa kollox, all right? U dejt sejrek, u dim il-nis. Li daw, il-nis il-soltu ek li kunu attenti għat jaraw xat jiġri. Attenti. Waħda għamu ek daw. Laħu Andriana, blikraħ kienet. Imnalla kelli l-karta cause then I started reading, I caught where I was and I started reading, but my voice became like this and said, it 22,
il-wan tela, Ma tkunx tista' toħroġ. Vera? daqqa waħda. And I remember this was a 10-minute which lasted a lifetime. And whoever was there will tell you niftakara dik il-ġurnata. X'kemm camera people li jiftakru għadi. Iva niftakar meta paniket Andreana. Dak il-moment, f'moħħi daħalli fellu siħor. Aqqa mal-art issa, ħalli ma taqax għadċajt. Because the only way you can explain it is li ħassek ħażin. Għax otherwise, spiċċat issa l-karriera tiegħek ta' presenter Andreana. Issa. U another Għawek kelli, ħafna nis jitkellmu. That's a panic attack. I did not know what bloody hit me, man. X'eta kellek? Kont diġà ma' Ellen. This was like 12 years ago, 11 years ago. In your Anyway, 40s, 30s. xin spiċċa kollox, nara kulħadd diżappuntat, daħlu n-nies u whatever. Mort Waqajt id-dar. mal-art ma? Le, Okay. I held myself. Mort id-dar, lada fil-ħodu, by the way, while I was going home, jaddulek, I'm ashamed to say it, jaddulek tots minn moħħok, that's it, my life is over, mux my life is over, my presenting life is over, minn ħaj jafda live show feedik. Like shame, nimmaġina. Shame! U qed insuq. Self-deprecation. Mbagħad jien frosta kellu. Jien naħseb bil-frosta twilit, naħseb neħil it-tabib. All right? Because I think I was born with a whip biex noqgħod nagħti għax minn minni hekk. So l-għada fil-ħodu qiegħda l-iskola qed nagħllem l-iktar suġġett easy the cell, biology the cell. Cell lesson 1 qed nagħllem the cell, jidħol il-headmaster fil-klassi. U jtik panic attack? Jidħol il-headmaster fil-klassi jpoġġi bil-qeda. They do the spot. U jien is-soltu meta jidħol il-headmaster, inħossni faqa, għax naf li naf nagħllem. And the performer in Miss, which is on. Dakinhar, mela, cytoplasm. Cytoplasm x'inhu? Dik ta' ħaġa faċli. Ħriġ tlaqt, bdejt nibki waħda fil-kurutur. U bdew ituni balla panic attacks. U dak iż-żmien li kelli daw il-panic attacks ma kontx nafx il-mara li laqatni, ma kontx nafx ħan għamel bħajti iktar. U kif rix minna? Kif rix minna, kont naqra ħafna il-mulej ħabni. Għax, kelli l-lottu, soltu l-lottu it's 1 month apart. Kelli l-lottu 3 days later, għax kienet xi festa. Ġin ġratlek u darba l-lottu, darba fil-klassi u s-saġej l-lottu li jmiss. Lottu li jmiss. Lottu li jmiss tengoġ ġara jumej wara. Wara tal-headmaster. Wara tal-headmaster? Taħseb. Għax kieku ġara xar wara, ebi, moħħi kien jibni mux kastel ta' fej jalaqni ġofi. Dikek. I had to do it. So what I did, I spent lejl u laħda naqra x'nista' nagħmel panic attacks. Taf x'nagħmel jien is-soltu għax issa drajt. Dakinhar kienet l-ewwel darba fittixt celebrities and panic attacks u naqra Barbara Streisand, Mariah Carey, la, għagġu qalbija, minix wahdi. Mbagħad qatt, because when you have a panic attack, literalment tinqala minn ġismek inti. Tiġi għaw. Ħares lejk. Allura, I need to know that I'm still me. Għax qed tibda tibża, U bdejk per eżempju, il-kopti nillokja, ħalli qed inħoss daluġiħaw. Jew per eżempju, għat qed naqra inweġġa li l-nifsi hekk. Biex għawek il-feeling, għan mux għaw. U għaddew lek il-panic attack? Tini darba l-lottu rajtu kollu, tilet darba rajtu kollu, u domt biex nerġa niġifti għaj, domt a good 4 years biex nerġa niġifti għaj. Jien taf kif biex nerġa niġifti għaj. Jiena kont kien ikolli ġili 10 panic attack. Ma inti panic attack about health kien ikollok, jiena panic attack about performance. From nothing imma jiena kien ikolli. I would be calm. Tiġi jek. Il-trigger x'kien? Il-trigger x'kien? Jitħollok vuċi, men. Vuċi. Vuċi minn U moħħok. tismaħħa. Minn fej, għalfej dakinhar il-vuċi permettejt li jidħol f'moħħok u mhux ġurnata oħra. Għax dakinhar, Andreana ħassi ta' faqa. Andreana minn dakinhar taf kemm saret umli. M'għandekx idea. Ma utli ħafna li tħossok faqa kultant. Importanti jekk int performer, tiġix jistgħu jikkummentaw kemm iridu n-nies għax tħossak jisħa. Trid tħossok konfidenti mhux faqa. Alright, jiena ngħidha. Le, titħossok. Skont faqa id-definizzjoni ta' faqa jekk xi. Għalli inti l-unika waħda li taf kollox bl-amment. Qed jammirani, jiena l-ammirazzjoni nħobba. U x'in rajtu jammirani biex nimpressjona iktar. Tajtu l-karta. Il-vuċi għalt li jek jisħassa tara jek tinsa. U il-marelli tajt kasa. Tajt kasa. Tasab dak il-vuċ kim missirek?
Le, memx minn daw, mux siri għommi, daw kal-jom jien law mux number one, jinu da. Aħna jienu Jienu Andriana, tnejn number 2 naħseb jena. Twas li inti number 2? Jien That's a good question. Jien iva ma biex kun taf. Le, ta' ma ħosnix li number 2, pero ma nħosnix li number 1, laqqas. Pero naħseb jina u Carlos sirna number 2 minn dutu il-dik. Julia. Julia hija number 1. Julia tifla tiegħek. Carlos, tħossok number 1 inti? Taf li qatt ma rajtek, le. Le? jiena John, tħossok number 1 Skont mal inti? ġenitur. Jien kont troublemaker imma. Mal-mommi, ismaħħa di Francis. Naħseb li. Tiħmar, John. Naħseb li. Peress li għandi storja ta' fidwa. Peress li għandi storja ta' fidwa u kulħadd biex aħna bħala bnedmin tirreżona ħafna magħna dik l-istorja ta' xi ħadd li kien mitlu. Redemption. Eżatt, u sab li nnifsu kiber. Allura ommi speċa tħossa sodisfatta bil-fatt li fl-aħħar sibt orizzonti ferm aħjar. Ma naħsibx You're not taken for granted. Għax jena dem kom bil-għam. Zom, ħanajdilkom xi ħaġa. Eżist podcastaturi. Udjenza. Ma telespettaturi ta' segwaċi tagħna. TikTok users. Din li nismaħħa jien minn Ant Abigail Mallia li John huwa l-favorit Tommu. Le vera, ma. Min dult għajt ma' Abigail Mallia. Il-favorit ta' Nanti naħseb kont ta' ġejni. Ħanajdlek daqsxejn, ħanidħol daqsxejn fil-profond. Għax jiena nħobb nidħol fil-profond. Il-Carlos, jien għandi ħafna laqmijiet għal-Carlos, u d-dar jafu, jien għal-Carlos najatlu Liben il-ħali. Għal-ħafna raġunijiet. Għal-fat li huwa Liben il-ħali. U għal-fat li jem storja fil-Bibja ta' Liben il-ħali, daħil daħli ħakollu xutela. Liben il-ħali. Stenna smawa, ġi importanti. Daqseg ġibna l-aħwa fuq dan il-podcast. Għax dina totta l-ħafna nis li huma aħwa. L-istorja ta' Liben il-ħali, dak kintela sewa mbagġi lura wara li nefaq kollox u missieru taħlura kollox. Mux taħlura. Għamil ċelebrazzjoni kbira. Pero ninsew il-ħuħ. Il-ħuħ il-kbir jow ħuħ iż-żajr. Li għeret, dem jgħedlu. Tini patini. Le, Carlos, missieru, Marja għedat missieru, għallu zift għal-madoffi, dak tella wara xtajtu, li jiena qatt ma tlaqtek. U l-missier għallu ibni. Ma jena fejt Senna! Għaxina hot. Għallu ibni. Għallu inti ibni u li ju tijaj u għatijak. Għallu ma dak il-naġal mitlufa ġilura. My point is. Li inti naġal mitlufa. Kif intilfet il-naġa rridu niddiskutu. Ma importanti li n-naġa tintilef. My point is. Biex terġa biex issib il-talenti tagħha. Li tlift, għax ikun ma tlift. Għax minni apprezzata. Kif qed tħoss minn Għax għandi ħafna Nistanna ħaġa. My point is to. Ħansa ħajkolkom ittuna Barcelona wara x'għandi tul. Jienu Adriana vera. Ma it's true. Il-punt we are il-bilaq. Il-punt lejk, iva għodku jtamil. Il-punt lejk huwa illi għalla volja. Il-moral of the story. Carlos, isma. A story without the moral is lost. Ejja, għala. Il-moral of the story i għalla volja jista' jkun li kultant fil-istorja tider illi number 1 dak li huwa dejjem hemm il-parent qed japprezzah. Taħseb? Mhux ovvja. Okay. U l-isbaħ parti taf xini li ju tijaj tijak uħt. Lil min qalu, mux lilna. That's a joke, ħat ma fehma. Li tijaj tijak għal l-missier li-Liben il-kbir. Liben il-kbir, li Isma, qabel ma nqalbu s-sujġet, nix najċa fuq il-panic attacks, għal minn Imma, sorry, għadda kif qalt li Liben il-ħali, għalix dejjem ktajri Liben il-ħali. Carlos ma ħat iċħat il-fat li inti Liben il-ħali, Jina eċt ħajja vera partikolari. Kelli momenti xellerati fħajti vera, nammetti vera. Għadhom għaddejn il-momenti xellerati fħajti. Illustrina issa vera. Issa jiġbor il-fraw li qalbi fl-elija. Mela, ħadna gost. Anyway, fuq il-panic attacks, I got over like 10 panic attacks a day. Li ovvjament kelli naqra ħafna għad biex skoprejta di li meta kien jiġini panic attack u jien ma kienx kolli trigger. Ġiri darba per konna għawdex 5-star hotel, etnu pieċir nara comedy, relaxed bil-dressing gown, għaddi kam mort spa u jtin panic attack out of nowhere.
So it was very frustrating. And it feels very lonely. It feels very lonely. You're And alone. scary, You're alone. and scary, You're alone. and scary. I got over them billi meta kienetini kon najt iktar, tini iktar, kon nintefem u nitlob iktar. Let it come. Le, ask for more. Ask for more, iktar, nifla iktar. U malli għabdejt namela dik 3 darbit u ma raġax ta' niperni Ħalli barra qalbi, jien ma sax nagħmilha waqt performance ti. Le, darba ġrat li ma ma dofi naħrab nkun irrid. Anyway. Carlos, inti. Darba waqt performance ġrat. Però tal-grounding tiegħek anke nagħmilha. Ux. Dika tejn. Ejja, Karl. Jien issa. Andreana! Le, saqsi ħaddieħor. Waħda, ejja li ben il-ħali, ħampattilek, oħti. Sorry, guys. Adbat ritratti qarbin. Nope. Le! Ma nagħmilix, mela jinbella. M'għandek xi boyfriend fortunat li għandu ritratt ħott toħti. Ħansibuh? Le. I would Għala. L-ewwel net jiena tistgħu toħor jien ma mhux mela. Jien kelli Ħanagħmel appell. Boy. Kemm xi boyfriend hemm barra. Isma' mhux Ellen, Ibatuh. mhux Ellen Gap, mhux l-ex-husband Gap u Ellen issa. Ma ċejjeb. L-ex-husband ma kienx hemm ritratti. Fil-gap time tiegħi ma kontx bella, mela jien bella, jew, no, sa xina. Le, jiena Tista' tibgħatu minn wiċċek. naf li tista' tibgħat. Right, Mela. Right. Mela right. Mhux ma Batulek? So you have been the recipient No, of not a said recipient, item. qalbi, I have been the arada, jew aradi. Juruni lili. Lawa, tajt mhux se nagħmelek jien biex xaħat imur jgħid aradi lili, eżempju Abigail, tiġi turini tal-boyfriend tagħha sewwa, jew Qatt m'għamilta, by the way, sewwa. Xi ħabiba Tinsinuax, Andriana. Le, qatt m'għamilta. Imma jekk jiġu juruni tal-boyfriends tagħhom jew tan-nies li kellhom, I don't want to be in that position fejn jien battal lil xi ħadd u dan urija. Jew Ellen qed juri xi biċċa furniture lil xi ħadd f'daqqa waħda noħroġ jien. Mela x'nagħmel? Kontrianti. Hija jiena U jekk tirċivihom- ċuċa ignoranza kbira li tagħmilha dik għalija ma stenna u nurik eżatt kif jien nidher sew. Niltaqgħu u nurik, mhux qanod nibatlek ritratti, jien ma nagħmilx. Inti mis-sekan. Go for it. Tijaj boring man il-questions ta' John Malija ħansassi. Eja, John Malija. Carlos naf kollox, Abigail naf kollox. Kważi taf kollox, qatt ma tista' tkun taf kollox fuq hija. X'jien li Daqqażu ma jaf kollox, Inti wara. ma tafx kont qed nagħmel u kont mitluf fil-muntanji Abigail. L-unika waħda interessanti li għandi ħansaqsijilek, għat kont verament terrorizzat. Hey, that's a good one, bro. Kemm il-darba u. Dini l-iktar waħda fej kont terrorizzat. Nasu l-ikbar terrur u eċetament u sens ta' anticipazzjoni enormi li kelli kien meta kelli t-tifla. Kont sa ngħidlek naħseb ħatajt fuq it-tifla. Qabel it-terrur. Le, jiena jisu fil-moment, ġirir jien ma tantx inbati minn ħsieb qabel ma tiġri l-affari li saret n-negozja, ma tantx iġrili. Però l-moment li twildet it-tifla niftakarni li ma ħasejtniex preparat, ma ħasejtniex adult, ħasejtni li għadni tifel, ħasejtni li. U dak il-ħin li rajta ħassejtek hekk. Dak il-lejl. Dak il-lejl meta kollox ikkalma wara li għamilt dawk il-ftit għatax il-mara tiegħi superhero ġi di għamlet naħseb satej sakemm weldet. Mbagħad tajtila il-korda umbilikali, it-tifla, poġġejnija biex tintiżen, mbagħad ħadnija fil-kamra, il-mara srieħet, it-tifla raqdet u kont naħares barra tiegħu f'da waħda intbaħt intarek tifel spiex, u dak il-moment twere weird. Għax kont broke, kont naf li għadni egoist, ħafna, kont naf li. Kemm ilu li kellek it-tifla? 8 snin. U nbdilt minn dak it-tifla, okay, nafu li. Oh, da! But my point is, does that what changed you? Entirely. It's part of it. No, It's that reason. No, it's a big part of it. Integrajt, xorta integrajt il-part, irnexxiri, bizmin nerġa nintegra l-parti avventuruża u forsi riskjuża, l-ura ġo personalità. Meta ssir komdu f'dak li qed tagħmel, li qed tkabbar persuna. L-ewwel sirt konservattiv ħafna. Eżatt. Ġiri f'tem ta' f'qasir żmien sirt verament riservat, mhux estrovert. Taf kif narak lilek jien.
Viċin il-mikrofon. Taf kif, le ma jene wassa. Viċin. Għaxin niftakru John ta' qabel. And like... Kif tiddiskrivi il-John ta' qabel? John ta' qabel jisu, kollok ħafna crayons ġo kaxxa. U John tal-lum, jisu kienem xaħattu boderja, jaba dak il-crayons u jpoġġijom kif suppost. In the sense, għawek kellek ħafna kuluri interessanti għagħba, u issa ijat. U issa John ta' qabel u koll. Le, ma ġifri, l-intelligenza u John ta' qabel. Ma issa xorta nipparti, Le, but my point is, għawnek kellek l-ingredienti kolla. U għawek sirt cake jisu. Xandu xieqsam krejon ma' cake? Għawek kellu L-analoġija tal-kaxxa kienet ħafna ħjar. Għawnek għamil xaħġa b'dil-intelligenza kolla, is what I'm trying to tell you. All right. Isma, qabel ma nkomplu, John, inti missek biex tażel domanda. John, mistaqsija. Ħanajt, grazzi Meta kienu kaxxa crayons, John, konna Grazzi lill-Ultimate. Grazzi lill-Ultimate. Yes. Support. Grazzi. U għal-kafe. Għal-magna tal-kafe, Nissandew nagħmlukom il-kafe. kafe. Nokla, dizin tal-cards u l-logo, thank you Nokla. Customize Nation, id-dem jajnuna l-istampar tal-karti. OK Home, għall-Amara, dekorazzjonijiet, VCT għaddaw, CMYK għal-PVC boards, thank you Josef. U ħansa tar-ram. Ettati eżemp ħażin lill-udjenza, John. Lill-udjenza ettatihom eżempju ħażin. Fuq għal-biletit. Fuq li jgħajġa minni, Fuq li tit. Abigail, għalix edinaw? Għalix edinaw? Għalix xiex edinaw. Għalix edinaw. U dik tista' tinterpreta kif trid. Iktar mod banali. Iktar mod banali. Iktar mod ezoteriku. Eżatt, prosa. Għalix edinaw. Vast. Biex namlu podcast, Abigail. Ejja, Abigail. Mela, ħanajt xi ħaġa. Jien bħalissa tanħossni li bdejt proċess naqa spirituali minn xi sena ilu law. Mirko ħajbda jaqleb għajnejha. Rajt Mirko? Minti spirituali Mirko, anti? Għala widnejk għal dil-bicċa li mis, taħi. Vera, minn jiena mur terapi insomma u jiena tkellem ma' terapista tiegħi fl-aħħar 3 snin kienet tajdi tipo how are you spiritually? U indem kont spiritually, no, I'm cynical. Mbagħad isu bdejt dal-proċess u taf kif jgħidu meta tixjieħ tibda tfittex l-alla. You're looking at me, jiena ma bdejx nixjieħ. Sewa? Mux dak il-kas, mux dak il-kas. Mux għaxet nixjieħ nfittex l-alla, imma nemmen li qegħdinaw. Ma fimtek ta. Nemmen li qegħdinaw biex. Għadda ma nafx għax qegħdinaw ġona li saqsik li Madonna. Taf għalfej qegħdinaw għalix qegħdinaw. Femni. Jien kont, mela, jiena naħseb illi. Ejja. Mela. Għawizbek xorta del-waqt, ma l-ewwel Le, weġibni jent, le, mistoqsija għalik. Eżatt, Ja, sempliment Imma inti ejja, Nala, din is-sezzjoni. Jiena nemmen li għaxan kaġona ħajqla pojneja. Nemmen li minn dak li ġarrabt, nemmen li you are born in a way and you need to grow in a certain direction and life presents you with lesson after lesson to make you grow and if you don't learn that lesson it will present the same situation again so that you grow. Ġifri jiena nemmen li b'xi mod issa jew b'mod banali li aħna logħba ta' xi esseri oħra li qed jilagħbu bina u qed jaraw jew there's a spiritual journey fejn aħna qegħdinaw biex nikbru. There's this betterment, there's this growth. U kol, xaħġa li I got in touch with recently, tipo aħna dejjem gbirna bl-idea li meta we think of divine and divinity, we go up. U iktar ma nesperjenza l-ħajja u iktar per eżempju nisma' nies li għaddew minn ċertu esperjenzi spirituali, nemmen il-kunċett tagħna ta' Alla huwa flod li mhux hemm imma huwa ġewwa, nemmen ħafna li like our unconscious is linked and that's where we find divinity. And that, for me, my life I want my life to be about that process, discovering what is buried. Eżempju, That links me to Andriana, that links me to Carlos, to John, etc. Jiena naħseb l-iktar moment f'ħajti
illi ħoss li tal-limt issa Viċin sabiħa. universitajiet u biologies u mbarazzi u xnafjien u quizzes. L-iktar moment f'ħajti jien li ħassejtni sodisfatta kont vera mdejqa għax meta separajt. Pero meta separajt u l-istorja kif żvolġiet is-separazzjoni tiegħi raġuni għal xiex u s-separazzjoni in itself imbdilt minn ġurnata għall-oħra. Għax jiena jista' jgħidilkom Carlos kien ikollna ħafna argumenti, jiena separajt ta' 30. Sa 30 Kont reliġjuża ħafna. apparti mill reliġjuża u apparti mill kelli bżonn 3 snin ta' terapija biex nirrealizza mhux neċessarjament sejra l-infern because yes, I used to believe it, all right? So Li għax separajt sejra l-imfern. Imma jiena kont black or white ħafna. U jekk inti dik il-mara waslet biex għamlet hekk ma dak ir-raġel, labeled X. Stra. Kienet too much. Too much. Il-ħażin U konna argumentaw ħafna fuq. Argument. Daqqa waħda ġrat Lili. L-iktar tifla obbedjenti li kienaw Malta. U għalkemm sofrejt ħafna u I am sorry, there are no regrets because I changed as a person. And I changed more than as a person. In a way, I look at people. Now, if someone tells me something... You don't judge. I don't judge. Ish. You must judge. No, wait. You Istra, judge. As in, in my actually, hand, like if you judge issa. I judge Issa less. you judge, well, that's not for me. Mush that's bad. I don't want you in my life. Eżempju. Imma smaħħa, eżempju. Taf kem tisma stejjer dak imur ma dik għandu mara. Dik tmur ma dak, u ma dak. Jiena nowadays ma ngħidx il-laħwa kemm mislati, il-laħwa kemm ma jmissux jisti. Jillum il-ġurnata ngħid. Min jaf? Jiena ma nafx xi x'għamelek, però mhix il-ħajja nixtieq ngħix. That's my judgment. Però mhux he's a bad person or she's a really good person għax tagħmelek. Mhix il-ħajja tiegħi. Ġonna li x'qegħdina? That's the judgment I make, whether I want it. Jena nagħmel ħafna moral judgments u naħseb illi nkunu qed niżbaljaw, ġifieri daw argumenti anke li kolli ma' ħafna saċerdoti li jgħidu li isma' Nisbaljaw meta? Meta twaqqaf lilek nifsek mill-proċess ta' diskriminazzjoni. Li inti taraf. Imma that's not for me. It's different from that person's No, it's bad. good and bad. I believe in, I don't, ma nemmenx li l-moralità hija b'xi mod relattiva. Naħseb li hemm ċertu ħwejjeġ li huma evidentament ħżiena u li waslu għal konsekwenzi li jkunu mhux tajbin. U li iktar ma jipprevalu fis-soċjetà tiegħi jew fil-grupp ta' ħbib tiegħi jew fil-komunità tiegħi, iktar ħajkolli kaos. Riperkussjonijiet. Pero inti tajda, iktar ħajkolli, iktar mhuwiex tajjeb għalik dik il-ħajja ma tridix. Pero ma tistax tajjeb. Mhux tajjeb għalija. Għalija. Imma ma jsibx li mhux fis-sens id-distinzjoni li qed nagħmel hawnhekk mhijiex li hija xalija li hija suġġettiva, ma naħsibx. Jien naħseb li hija oġġettivament hija xi ħaġa ħażina. Għalija żgur ma rridix għax tant għax jiena perswas ħafna illi hemm ċertu azzjonijiet illi waslu għal konsegwenzi li jien assolutament ma rridhomx. Però ma naħsibx li hija ħażina għalija biss. Imma għandi mistoqsija. Interament ħażina. Imma għandi mistoqsija l-ġudizzju huwa fuq the behavior. Le, jiena l-ewwel wieħed li ngħidlek li tista' tinfeda. Mhux fuq il-persuna. Għal-ħares jiena ma nemminx fil-fidwa. Eżatt. Imma jgħidlek, jiena qabel kont ngħid John Mallija. Min jaf kontajt fuq imma. Le, mhux jien. Kont imma. No. Le? Le, għatma ġudikajtni, le? Għax le. Le, ta' Aħna ma niġġudikaw. Onestament, aħna l-affarijiet li kont tagħmel. Jiena u din ma niġġudikawx. Żomm, l-affarijiet li kont tagħmel mhumiex affarijiet li jiena kont Nasminna. jaffettwawni. Jiena kelli ċertu affarijiet ta' ħajja li rrid. U kont, pereżempju, jekk dil-persuna għamlet hekk niġġudika l-persuna. Nowadays I judge. That the action is not for me, but the person is not necessarily a bad person. But still I don't want that person around there. Le, jiddependit, le, I would want that person. Influenza ħażina ħafna jiena. Issa jiena naf li jiena interament kapaċi li nagħmel affarijiet li jiena ma jogħġbunix dwari u dwar l-umanità. Jiġifieri jiena naf li jaf jiġi l-mument dajjef fejn nagħmel
Għamilt have a question. illi ma toġobnix u dak it-tip ta' atteġġament ma joġobnix u nipprova nifhem għalfejn nġibruħi b'dan il-mod u nipprova li nsewwi nikkoreġi Issa inti Imma per eżempju Ovvjament mhix jekk inkun ma' ħabiba li għalija li taqliba lil xi ħadd hija vera xi ħaġa light, differenti mill kull ħabiba li tuħu relazzjoni ta' ċertu rispett. Li you are influenced jien nħossa. You know, so I try to surround myself with people that will make me better. Mela. Imma le, jekk inti ċert mill-mod kif tħossok int. Ma ħoss jien. M'għandix persuna Inti kollok teffettwa. momenti ta' ddjufija. Mela inti billi persuna tuħu droga. Meta tisma' ħafna, tisma' ħafna. Issir all right, il-biċċa ta' You xogħol. normalize. Denormalization naqbel ma. You normalize. Fis-sens m'intix immuni, forsi inti taf forsi tkun karattru vera sod kollok personalità illi tajt isma' dan huma din hija l-istruttura, l-ġerarkija tal-valuri tiegħek. Kultant naħseb karattru sod. Kont naħseb li kelli jien. Karattru sod għalija Karattru sod dajjef. naqra dangerous in my opinion. Rigidu, jkun rigidu. Naħseb naqra dangerous karattru. Le, ma karattru sod huwa karattru integrat. Integrat, dik. Karattru sod mhuwiex. Inti ma taħsibx li karattru sod mill-esperjenza jiġi. Ija, mhux hekk. Allura jekk ġiġa kellek dik l-esperjenza. Le, ma karattru x'impurtak ma minn qiegħed issa, għax l-esperjenza għalmetek illi dik it-triq, forget it. Hemm differenza li għabek karattru rigidu, ġifri jien mhux sanu marxi ħożi, mhux sanu marxi. Għax imbagħad tkun bħal dak li sor Abigail. Eżatt, bħal dak li misli. U karattru sod huwa jiena għamilthom dawk l-affarijiet u nażel li ma nagħmilhomx. Brava, qabel kont riġida, u issa forsi Distinzjoni għall-irġiel speċa u forsi anke għan-nisa wkoll, id-distinzjoni bej raġel tajjeb u raġel li huwa nice hija li jisma' jiena kapaċi nweġġak, kapaċi nkun kattiv u kapaċi nkun perikolus. Però ħanażel inżomm ix-xabla and its sheath. But unless you are capable of that, you're not a good person, you're just a nice person. Exactly, no. Because it's the choice. Hija l-għażla li tagħmel id-differenza kollha. Li jien għandi l-għażla. Yes. Noqtlok imma ħanażel illi inrawm. Barra minn hekk nice people sometimes are the most dangerous. Carlos, sometimes nice people are the most dangerous. Nice people tend to be weak people. And Jiena it's not the nice people that are the most dangerous. It's the nice people that have to be nice because they're weak that are the most U jien ġili dangerous. kontek, ġifiri. Ġili ma nafx nikkonfronta, u jekk ma nafx nikkonfronta ma l-frustrazzjoni tiegħi għalik kan uħroġa minn wara darek. Fimt? Jien għandi risposta għal din mistoqsija u nixtieq ngħidha. Ejja. Għaliex qegħdinaw? Għaliex qegħdinaw. Mela, jien naħseb qegħdinaw. Is-sabbax fuq il-mejda biss, ta' qegħdinaw biex ma nsabtux fuq il-mejda. Qegħdinaw biex ma nsabtux fuq il-mejda, ma jien naħseb qegħdinaw biex nitalmu. Issa. Dik għatta jiena. Ija, le. U jekk tanalizza kull ħaġa li nagħmlu, meta nifqu nitalmu, x'inhi l-ħaġa nistaġnaw u nitilfu l-interess. Tista' tkun relazzjoni, ħbiberija, tista' tkun xogħol, tista' malli aħna xogħol madux dak li ngħidulu challenging jew relazzjoni. Sekonda, ħallu nispiċċa. Ma tibqax talmek xi ħaġa fuq il-persuna li qiegħed magħha jew inti nnifsek jew intkom flimkien, intkom qed tikbru. Malli tifqu titalmu, titilfu interessi issa, jiena nemmen illi aħna qegħdinaw biex nitalmu. It-talima tallimna inbatu. Jiġifieri hija id-batija li talmek anke f'relazzjoni illi inti għażilt tkun ma' dik il-persuna għad-diskapitu tal-kulħadd. Umbat titrasforma f'imħabba. Tkun tallimt met inti tkun taf il-tbatija u s-sakrifiċi trasformhom f'imħabba. Imma qegħdinaw biex nitalmu, sa nitalmu xi. Filosofija kristjana dik, essenzjalment. Le, sekonda. Jiena filosofikament kristjan mill-bidu sal-aħħar. All right? Fej jidħol fidi, sekonda. Fej jidħol fidi, dik ħaġoħra. Fej jidħol politika tal-Knisja, dik ħaġoħra. Imma filosofikament jiena kristjan. Ħansaqsik domanda. Jien saqsejt hija. Inti miss. Le, jien ġa saqsejt il-Ġon Mallija. U Ġon saqsa lili mela jien miss.
Inti għandek vera. Nistantik domanda Għatrajt xaħad jilab il-loba. Ma il-loba l-kart jek tilab Abigail, tibda taqbes Andriana. Carlos naqbżuh. Saqsejt inti. Jinsaqsejt. Ma saqsiex. Saqsejt l-Andriana. Kif għad dilabu għad il-loba? Imma ħan saqsejt għajt. L-Andriana wahda hot. Yeah, right. Min ix-xerta li wahda għandi t-tnejn. Mela għandek ħafna hot, titnajdlek jien li mistaqsini. Ejja. Alright. Vera, ħannu rik t-tnejn u għara l titwieġa. Domanda number 1. Storja memorabli ta' flirt jew seduzzjoni boring. U għajma l-aktar għajma. Li wahda, di mela, l-iktar post riskjus fej għamilt il-sess. Illu, ħajti kolla li biex nisbaħ ħadi. Waqfu kollox. Jimma nifimx ma din il-fascinazzjoni. Andriana rrit inkunna. Inċestuża li għandu Carlos. Il-ħajja sessuali. Din il-kurzita. Borderline incestuża. Vera nishtin kun naf il-sess soħti. Dakinar illi vera il-riskjat. Bro, ħansatik mistoqsija. Inti tiffazi għall-ommi. Sawa? Il-lommi għaxta, bro. Kisma, titfalik li Inti huwa. U għebni ċajtaw. Di maħattix edit jadi Mirko. Le, ma ħanajdilkom ħaġa. Jena oħti ħajti kolla kienet il-good girl of the family. U inti kontent li fl-axar Kontant li fl-axar s-tizgarra ftit, Andrea. Għazel iġaħatti u iġa palik. Le. Għazel iġaħatti u iġa palik. Iktar post riskjus. U iġa palik tafx ġifiri prova jaqta fej għamilt inti. Unajdlu jivajolja. Eżatt. Go, Carlos, bro. Fejn taħseb li l-iktar post riskjus li għamilt s-sess. Inni ċajta ħafna. Issek ġiet. Ma xiex nimmaġna l-loħti tamil s-sess. Immissek ġiet, ejja. Eja, mux sa namela le. F'nofs la dira. Għod kwit. Il-melliħa? Flaxija, f'nofsa wissu ma dakru ħafna barbecues u nis fil-bahar. L-iktar post riskjus. Ma kienx l-iktar post riskjus dak. Kien hemm iktar minn hemm. La dira la dir. Issa di dejjem sera. Kif taf, Carlos? Għaddis tal-familja. Kif konta? Lej, ma konx La naf. dira darba tengod ma kienx xaw il-mobiles waterproof. Tħal bil-water, ma xie kunna fiktar. Hemm Ma xinu l-iktar post riskju, Sandri, hemm iktar armi. ħadet il-karta sewda. When you just started Inti, going out miss. of each other. Fl-aħħar imsnien. Excuse ġol baħaru. Ġol baħar kulħadd. Wieħed minna. Jena sa xi ħaġa l-John. Next. John, Inti miss. ejja. Temmen fil-spiriti John. Ghosts. This is interesting. Yes. Għasim ma nafx Eżat, laqas jimma nafx rispondi John fuq għadi. That's one mystery I've So, never solved. It's interesting to ask John about it. Għax għanna t-tizi għahna. Aħna t-tizi. Jien perswas li tażisti speċa din il-field ma nafx essenzjalment xtiġi bil-Malti fej kulħadd isu repozitorju tal-kuxjenzi kollha tagħna dak li Jung isejjaħ collective unconsciousness. Dil-ħaġa nafa għax meta bdejt nindagaw, bdejt nikteb il-ħolm tiegħi kuljum, kelli moment fej ma stajtx ma nemminx iktar f'dawn l-affarijiet fej jiena ħlomt li ħabib antik tiegħi li konti li ma nara 10 snin. I will kill you, John. Kienet tiġi arrestat? Sekonda waħda, nintemmu mbagħad Sorry, xiġifieri I will kill you? Għamilna snin najdu dal-affarijiet u għajli le u jirrezistini. Imma l-affarijiet jiriġu esperjenzati u jiriġu integrati bil-mod. Mela, għamilt. Kif kien għaddi l-istorja? Mela, jien għamilt periodu sporadikament għadna għamela fejn niktab il-ħolm tiegħi sawa. Biex nifhem speċa dak li l-unconscious ikun qed jgħidli dwar fejn sejjer bħajti, l-għażliet li qed nagħmel, eċetera. U waħda mill-ġejjiet kienet stembaħt il-għodu insomma u ħlomt li ħabib antik tiegħi ta' xi 10 snin, kont il-mara xi 10 snin, li ġi arrestat waqt li kienet isuq għax kellu droga fil-karozza. Nistembaħ insomma niktibha. Dakinhar stess immur ġo restorant nikol ma' xi impjegati, insomma mal-mara tiegħek. U jitfaċċa dan il-proxm li kont il-ma nara 10 snin. Għattilla għax kombinazzjoni. Għattala l-għatlu għatlu noħdu drink, insomma, imparla, għalli men, għalli xallini, għatlu ġġar. Mux binnek. Għallini, għalli l-bira maddanni waqfuni fuq il-bypass u kelli l-smog, kelli dara.
waqt li kienet qed tiġri lilu. A night before. Waqt. Waqt li qed tiġri lilu. Inta toħlom biha. Kont qed noħlomha, kont qed naraha. That's not necessarily the spirit. No, it's not a spiritual thing. Issa, I don't know what spirits are. Yes, but what is It's it? a collective unconsciousness. But L-opinjoni spirits could be tiegħi. consciousness. Zom, tabdux fuq xulxin. Issa, jena, Kif tispjega? I've become acutely aware li forsi nista' spiegala ħjar bl-Ingliż għax forsi t-termini li nafu ma biex aktar faċli li manipolhom b'lingwa li naqra ħafna dwar, bija, li jisu hemm din il-field ta' potenzjal. Sewa, out of which all existence emerges. And then once it emerges, all these different expressions of existence develop their own ego. And for a while they crystallize. And they crystallize and they think that they are distinct from both one another, and Yes. they are not bound to their kind of root, the root out of which, not the root, rather the soil out of which they've emerged. Yes, right? I agree. And then what happens is li inti tagħmel omrok temmen li inti individwu, però naħseb li mbagħad jiġri fil-punt tal-mewt tirrealizza bħalma qalu l-Kristjani from ashes to ashes, dust to dust, u terġa' inti tirriżolvi lura lilek innifsek in that realm of potentiality. Now, what is Li aħna we are all oneness. Well, yes, we all emerge from the same field. Which is From the exactly what God. Do we wait? People call Yes. it God. People call it God, the Stenna, universe, stenna. creation. Jiena mhux qed Issa, naħseb. there Do is- we emerge from the same field or are we? Are we that? Jiena nemmen li aħna We are an expression of that trying to... L-ego huwa dak li ġanna nħossuna separati. In fact, there is no separation. We are one. Naqbel. Jiena naħseb. But then l-mistoqsija what is the function of the Meta ego? tajt we are one, xettajt, xiġifieri we are one. L-sieħbu jgħaddi minn dik is-sitwazzjoni. We are one, but also we are collective. Isa li Hemm it-tnejn li taħseb li hija huma. separata mill-ġisem, imma mhix hija parti mill-ġisem. Mi taħseb li hija Can I separata. Le, li ma jidi ma taħsibx li hija separata. Le, it's an Analogy? Analogy. But mela. Darba kelli diskussjoni ma' xi ħadd jiena. Maħriġ dina Però maħriġ. nixtieq saqsi speċa. Sorry, Ma no, għadu xi no, l-funzjoni tal-ego. Speċa Protection, il-funzjoni importanti li inti tissopravvixxi fil-ħajja u jkollok ego allura inti speċa issib mezzi differenti biex tkun tista' tkampa u tgħix u tiddefendi ruħek, Eżatt. dik, speċa hemm Hemm fl-esistenza funzjoni tiegħek oħra? hemm raġuni għalfejn ta' ego. Dik Dan il-feed ta' potentiality. Can I xismu? My answer to your previous question, why are we here, I think is discovering this, yes. is discovering why we have that No, ego. I think wrong. No? So Guys, I would like to throw... Letting go of ego. Le, Surrendering. Fully attenti about ego. No? About ego. Mela, darba kelli konversazzjoni ma' xi ħadd insejt. meta Aw, nsejt illum kif. għajna profondi. Le, tajjeb. U id-diskussjoni kienet x'inhi di. U da għalli. X'inhi di x'inhi? Why are we here? X'inhi di Okay. r-realtà? Għaliex qegħdin hawn x'inhi di r-realtà? U jew jien jew hu taf kif jiġi fil-konversazzjoni, bro. Speċjalment U l-smoke. konversazzjoni. Xiex minn għal xiex. I'm glad you said it. Waqt dak il-konversazzjoni fil Halloween. U naħseb Omar, ma ħabib tiegħi ma nistax nsemmik. Semmejtek bro, sorry. Mela, u għalli. ma tkun jom. U għat id-diskussjoni ħarġet illi dan il-konċett illi aħna isna swaba tal-Alla, tal-univers, tal-kreat, fejn u il-kreat qed jisperjenza il-kreazzjoni tiegħu. Jiena għattilek di. Madonna kemm brava. Li aħna, Abigail stenna, Malija. nispjega. Spiega, Li we are- mbagħad ħanżid xi ħaġa għal ġon. Li l-univers ħalaqna biex jesperjenza li l-nifsu. Brava. Issa. We are the conscious. We are the conscious. Għandek just il-massa. Go. Lissi kemm qed nieħu Il-lut jistaqsu, if God is omniscient, omnipresent, All-powerful. and omnipotent, what does he lack? What does he lack? What does he lack? Or she? Wait, lack is a big word, but maybe, forsi, il-lack huwa the digits
to experience. No, it his own creation. has digits. Is-sensa si domanda. Spiċċa. Finitude. Finitude. Finitude xini? Finitude. The experience of this is the end. Right? We experience the because end. If God but godliness is does everywhere, it experience the end? it knows everything, it's all powerful. What does it not have? Nistanza skħiġan. Limits on its... Imma, one thing we Prevailing. don't ask is, why does he have to Experience Why does he an have end. to have a need? Jista' jkun ħanibbanalizzata barra minn hawn ta' go. jista' jkun That he doesn't give a fuck? li l-consciousness talla This doesn't give a shit. iddeċidiet li s-sirin sirjin and so what? Palma jiena u int ngħidu llum sejrin Bologna. Għadha sejrin Pariġi. We will never know. Għadha sejrin Euro We will Disney. never know. Can I say Jekk hekk vera liba, ġifieri. Mela, John, Jekk hekk vera liba, possibbli ma vera liba fil-każ. Iva u le, ħana spiegalek. Mela inta ċaħta fuq l-ego. U semmejt għaliex għandna ego. Jiena kontet nibdak l-argument li aħna qisna l-lodda ta' Alla tal-kreazzjoni biex jesperjenza l-kreat tiegħu. Jiġifieri meta jien Carlos De Battista din Imma Alla- Sekonda! Please! Sekonda. Meta Carlos De Battista biżżejjed għandi l-Abigail Malja, ma Alla, dinżon ħana Andrea. dwar li jmiss. Le, meta jiena Carlos De Battista qed nesperjenza dil-ħajja, il-kreat qed jesperjenza l-istorja according to Carlos De Battista, Abigail Malija, John Malija, Andrea. Issa, insaqsejt l-ego. Kieku m'għandix ego, jien jew int, kieku m'għandix ego, aħna maħniex qed infittxu ngħixu l-istorja tagħna bla ego. Xirrit nagħmel, fejn irid immur. That's abstract. Le, għandna creation is abstract. We don't know. All this is, and we go back to the same... Andriana, anti, ejja. We don't know. Andriana, But what it's a great let game tfittex to play. id-domanda? Għax taf, Jiena l-unika kemm- ħaġa fuq li qalet Andriana waqt tfittex domanda. Jiena rrid noqgħod nfittex Li domanda. qalet speċa daqmor Disney u daqmor Franza. Tipo jiena għalek per eżempju. Jien naħseb we try to make it Jiena għalek per eżempju l-Alla Dwar- Kristjan insiba, sorry, mux l-Alla Kristjan, l-Alla benevolenti insibu naqa diffiċli biex nemmen fiħax per eżempju l-idea tal-kreat. Li speċa toħloq kreat li per eżempju zebra tittikel mill-iljun u tħallija hemm tmut bil-mod il-mod waqt li jiklu għal-iljuni. I can't get that a benevolent creator would Ma tistax Klieda. Ma tistax tiddekonċilja iġġalni l-żewġ nfittex id-domandi jekk ħatoqgħod Sorry. daw l-affarijiet. Ma ta' vera, x'taħseb? Għax għandi ħafna. Però l xejn. tal-Bibja mhuwiex What is a benevolent dik hija creator? marketing strategy. Eżatt. hija vera. What is a benevolent creator? Benevolent? Benevolent Zina creator. Le, parti benevolenti u parti Le, eżatt. missier Balance. Li tajba Balance. l-każ. rigorus u Għalija. Tlaqna. Bro. Bdilna Laħmira. suġġett. U sibtilkom difett fil-karti. Ma jistax ikun. Għax ma tkomx bl-Inglis u bil-Malti. Andriana. Bl-Inglis u bl-Inglis, sara ħa. U fil-fatt ma saqsija bl-Inglis mhux għax Zbalda. Bl-Inglis biss. Dina tawad il-bicċa. li ma stil ta' attachment Idi vera inti tajba. magħruf inti Di għal kulħadd ma għalija bl-Inglis tajba. li qatt ktibtu ili. What is your attachment style, Carlos? Għal-volja nafa. Mela. Avoidant, anxious, jew secure. Mela, l-ewwel net aħer nispjegaw x'inhuma, right? Yes, Mela, aħjar. there are 3 types of attachment in a relationship. Styles, okay? U anka l-ġon irrid Carlos, allura, jena li kulħadd irid jitkellem fuq għadi, mela. Oh, ejja. There is anxious attachment. Anxious attachment ġifieri. Isek you fear abandonment. Ġifieri, jekk per eżempju qiegħed ma' xi ħadd u dil-persuna ma tibatlekx jew tħares lejn persuna oħra, inti mill-ewwel tħossok li dil-persuna għandek bżonn iktar attenzjoni, tħossok li dil-persuna U taqad-dinja. ħatabbanduna. Taqad-dinja li. You need a lot of reassurance. Ma li tħossa titbied daqsek. Tidek ħdeja, okay? Il-kemm jibsa That li is għal- anxious tajda jien attachment. ukoll di. Avoidant attachment is the person li ma li jħoss li inta tissir intimu miegħu jew magħha ħajaħrab, like I'm feeling a bit suffocated, okay? Push back. Okay, push back. Move back, hey, move back. Move back. Secure huwa persuna li that can negotiate these feelings. Ġifieri li la jħoss dak il-biża isma' Madonna di ħadd abbandonani u laqas iħoss Madonna this is too much. You know, Alright. that is very secure. Carlos. Carlos, Baġġo. go for Ara it. qatt nerġaw nistiednu l-oħti. Ġistox martellat. Dik il-kelba Jekk trid nista' nirrispondi jien. Anka jien. Anka jien. Interessani xħajġun ukoll għax Għalix dejjem nispiċċa differenti jien. Mela, fl-istess ħin. jien naħseb nista' nirrispondi għadi. I Ejja. think issa f'ħajti
li tinsir id-Dalai Lama bil-meditation. Nitallima, mela, jien naħseb għaddejt minnhom klik kollha. Iva, vera. Jiena kont. Għax hemm oħra, insejt ċajdula, hemm sejt ċajdula ma li ħallat avoidant or anxious. Eżatt. Dak inti. Disorganized. Illa ovvja li disorganized attachment, għax mux għedem, inti disorganized. Disorganized ġifiri kollok. Dan l-aħħar podcast li ħanamlu għax wara dal-episodju jiena ħanaħraq dan il-set. Thank you, OK Homes, thank you Ultimate, thank you Hansa, thank you Nokla tal-karti, jien ħanaħraq dan il-set. Għax kullħat ted joħroġ li il-ħob kollha. Mela, jien vera naħseb li kont jien meta kont Disorganized. Lejna kont anxious attachment ħafna, ġieni kont it-tip li malli irrid mara vera toġobni. Unfortunately, in-nisa li vera irridhom. Għalli se titkellem mal-kamera mux maħna, Carlos. Titkellem in-nisa kollha. Qed inkellem dawk in-nisa kollha ba. Le. Tajb kunu tafu li wara l-kamera bit-tifla tiegħu, Imma t-tifla imma dik tafni dik relax. Mela, jiena. Stenna, x'taħseb li hu Ġulja? L-iktar. Taħħa inta, x'issa. Le xaqtaħħa, Avoidant għaltlek. Mela, jiena kont anxious attachment ħafna, it-tip li ma nħoss illi I fall in love u ma li tibda titbiet mara, allura nkun relax, ma li titbiet, u dak naħseb naf minn fejn jiġi mit-tfuliti, mill-bullying, minn allura jiena ma li nħoss. Le, spiegana aktar ta' ġiliex dik, Mela, jiena meta kont żgħir. Le, vera. Kont bullied ħafna, kont super bullied. Imma how did that translate? Ħanajlek kif naħseb it-translate, li ma li niġi reġettat. Malli dan il-persuna li jena nistan offri, this is me, dan huwa jien, ma taċċettax. Tibda talaqlu l-bibien, jippanikja. You feel rejected. Jippanikja u daqsek. Illi din istiralla dil-mara. Tista tkun ġiviri. Challenge. Mux challenge, it's beyond the challenge. Kif jista' jkun ma tridx. Inħossni Mhux challenge. Andreana, Is-social media inħossni xi ħadd. qed nereq. Andreana ma nkunx nista' nieħu nifs. Issa qed jara. Panik. Inħossni qisu d-dinja spiċċat għax di l-ostra mara li mixej fl-aħħar mill-aħħar, mbagħad meta ġifti għajt xi l-ostra kont qed nagħmel. Dasek ma tridnix. U dik tiġi minn bullying. Għax meta kont żgħir kont bullied mod ikra. Għaġeb. Imma għaġeb, bro. Mod ikraħ. Jiġifieri kelli għażla f'ħajti meta kont tifel, jew ħanħalli l-bullying kissirni u nittafaġolokna nibki, jew nagħmilhom hekk u norjom min jien. U għażilt norjom min jien. Imma it was difficult, pero ma n-nis qatt ma rnexxieli, bro. Ma n-nis ostra ma li mara jiena tirreġettani nitlef kollu. Però ma li marattik. Dik il-problema. Ma li marattik u tiġi viċin. Ma li marattini minħabba li jiena li ben il-ħali u ħajja ċellerata li apparti ċajt. Li jiena ara jien meta kont żgħir kont super protected. Jiġifieri meta kont żgħir kont hekk ma nista' nagħmel xejn. Għax missieri li huwa raġel kbir kien iżomm minna u minn raġel li illum, però kont The good comes with the less good. Discipline. Fucking hell. Ġifiri, allura ma l-imbattejt għanna, meta ma l-imbatt sibtru ħajti, wara, jien kont border, il-boarding diġa disciplina tal-bliħ. Tkun wahda minnajr il-ġenituri, ġifiri, klikkar subin, letterament kolla qed isibu lilhom infushom għala taf kif, bro. Ħafna maċċi. Umbat skoprew, one fine freaking day, Carlos da Battista Border skoprew li jiena nibża. Meta kont żgħir kont nibża mill-ġurati. Allora bdejt insib ġurati fil-kabord, ġurati taħt. That's horrible, man. Jiena kont darba mill-tlejl, bro. Omt f'nofs tal-lejl. It sounds funny, but it's not. Omt f'nofs tal-lejl, nagħmel waħdek, and I feel a weight. Inħoss isu xi ħaġa hawn, isu xara tqila ma' xari. Lejliet kont sib ġurat. U għamilt lejl għajnija miftuħin, ma nistax niċċaqla għax jgħat jegda l-Madonna niċċaqlaqlu. Ma nafx jista' jagħmel ġurat, imma ġurat. Carlos jibża ħafna mill-ġurat. Jiena kont nibża ħafna. Ma dak żaqsek imma. That's all right. Ma kemm indilt, l-ossa kemm indilt. Nista' Sekonda, allura li ġrali jiena minħabba kont bullied ħafna, ma li xagħti jirreġettani, panic. Ma li nirrelaxja jiġi Carlos li jien illum. All right. I'm relaxed. Allora, mbagħad libt fit-tip differenti ta' mħabba, jien li nistajt huwa da. Le, ma naħsibx hekk ta' 50 sena, qed nitgħallem thanks to dil-persuna tqajt magħha. You're becoming secure. I'm becoming secure. Because I know, għax naf dil-mara tħobbni għal dak li jien. Le, can I say something imma qabel
inti kont fittex il-persuna li terġa' tgħaddik minn dik it-trauma ta' rejection. Għax ma li persuna. Jista' jkun ma nafx għaliex. Qabel kont li ma li persuna tħobbok bis-serjetà, you become avoidant ma tidix dik li mħabba healthy. Imma dik hemm differenza. Issa titgħallima. Dik li mħabba ħelti ma rittix għax kont tiffissajt fuq image ta' mħabba illi kunti ta' mħabba tossika. Le, għaw ħafna nis li preferu li mħabba tossika. Mux jipreferu għata. Le, jifittxuha to relieve the trauma u vera Mux jiprofa jsewu il-problema. Eżatt, le, bis-serjetà, inti tkun qed tażilha. Kif għad jien l-ewwel biex terġa' tgħaddi minn dik it-talima biex tikber. U fl-aħħar kbirt naħseb u isset nikber. Jiena kien ħoss, jiena ħoss nibdilt. Thank you Abigail. Secure, you anxious. Ma kif ħanwieġeb. Kif elibta ma għax sibt xaħat illi ma mhux hekk titeliba. Thank you. Titeliba inti. Le, imma bħal exposure. Bħal exposure. Mara tiegħi mara tal-osti. Guys. Imma tkelli nagħmel ħafna. Kif elibta? Kelli ngħaddi mill-proċess diffiċli ħafna. Jiena mhux dil-persuna bidlitni, jiena imbdilt biex fl-aħħar nista' napprezza din il-persuna. Imma qabel kieku dil-persuna li ġiet f'ħajt illum, ġiet 4 snin ilu. Imma naħseb naqamet tnej. Iġifieri bħal meta jien nibżgħu mill-ajruplan, imma if I get exposed to it, I get less fearful. Issa, Carlos had to be exposed. Ma għaltek il-bobo. Fuq roller coasters. The way it-tifla tiegħi għandha 8. Tifla tiegħi awesome, Daret fuq għalta, you know, the way to be less scared, you have to traumatize yourself more. Kik għatli. U għandha raġun. Kik għatli. Awesome. I'm like, what did you say? Vera tal-ġen it-tifla. It-tifla tiegħi. Ila minn meta niftakar l-ewwel darba li morna daw it-tip ta' fun parks, morna daw il-fun parks li titla' s-siġar, nafx għax mortu, jagħmlu lek il-harness, titla' mbagħad tagħmel zipline u Kella xi 5 naħseb. U kella xi 4 naħseb, 4 u 5. U tellajta, insomma, u minn barra tidher vera xi ħaġa divertenti spiċ, u tellajta u kif tellat hemmhekk u ġiet fuq l-għadba biex tuħu l-pass li jmiss fil-vojt wanda solar taħta. Twerwret u di, għax ovvjament miex naturali, inti li tħossok daqsek li hemm il-potenzjal li tweġba, ma fil-verità m'hemmx biex moħħok jgħidlek hemmhekk hemm il-periklu. U insomma, għandna din faqt tibki ovvjament tilla ma s-siġġer l-ewwel darba, l-ewwel esperjenza. L-ewwel esperjenza tagħha, u l-attendant qed jipprova jwaqqafni, nar mill-attendant lem biex nitla' t-tifla tiegħi niżilta u inti ikollok dal-harness insomma biex tgħaddi minnu daw isu l-obstacle course fis-siġar konna sqallija. U kienet kellha l-harness insomma u di għadet tibki hekk, no, I don't want to go back, ma rridx nerġa' nitla' ma rrid nibsa tibki. Batta mill-harness hekk, mill-harness tagħha ħatta kantunierek fejn ma kienx hemm nies, batta mill-harness hekk u lajta mill-art bdejt nagħmellek. Taraħda, di qiegħda tibki, insejrik, taraħda, tara mhux se taqa' u di fil-jetti fil-li. She got it. The whole day ma rridix tinqala minn fuq is-siġar. Telqet tiġri. Meta naqlek 16 sena għad prova freaking kollox. Enjoy John! Diċajta bejnietna u qed nistenna dik il-ġurnata meta jiġi biex li għajli. Bro. Bnejta biex fottik! Nibdew billi ngħidu li jien għandi ħafna ħbieb perikolużi. Ħafna. U dak se nimpjeghom kollha. Bħalissa qed naħdem fuq il-liċenzja tas-center. Imma apparti minn hekk speċjal nixtieq li t-tifla tiegħi kollha ċertu livell ta' avventura. Fil-konfini ta' dak li imma biex waqt hemm dik ix-xena tal-Lion King sewwa qabel ma jmur jagħmel speċjal l-ikbar avventura u kif inhi għax insejt. Dik ix-xena li fejn jibda jilmaħ l-immaġni ta' missieru fi sħab. Dik hija ovvjament hija arketipika ħafna u hija simbolika ħafna, però li qed jgħidlek huwa li inti ġġor l-ispirtu ta' missierek miegħek. Issa jiena nixtieq li tifla tiegħi tkun avventuruża, tkun anka Koraġġuża, pereżempju, issa konna qegħdin Franza. U kien hemm taxi driver li ma ġabx ruħu sew magħna. I was almost willing to let it go, right? Il-fatt li kien hemm it-tifla tiegħi told me I can't let it go.
I'm going to give my daughter a bad example. Right? Yeah. So I confronted him. Right? And t-tifla tiegħek irid tkun li jkollha taf fejn huma l-limiti taf x'huma l-boundaries tagħha, taf meta għandha tafas il-gass u meta le. U nitħattu ħafna dwarha. Issa jekk tagħmel xi għażliet żiena ovvjament bħala missier nittama li ma tagħmilx jew tagħmel kemm jista' jkun ftit Jew tagħmel u titgħallem minnha, no? Eżatt, u li tikkorreġi ruħha ħafna iktar malaj milli korreġejt ruħi jien. Yeah. Imma anka meta konna Franza roller coaster żgħira għandha jgħidli titwerwer edek u tmur terġa' tmur. I was so proud of her. Because Abigail, courage is fearing for your life. But mounting up anyway! Limestone Cowboy. Mela, xatt irid iwieġeb fuq Darba sekju. mortant medium. Senna, Wadi quality li di. Mela, qabel ħanqtaw il-kafe, ma l-ewwel għaw xatt irid iwieġeb fuq secure, anxious jew avoidant. Għajġiri ta' malaj, secure anxious you avoid it. Kont anxious, naħseb għad niftit anxious kultant. Jien naħseb secure. Pero biċa kbira secure. Imma issa ta' Jinu Jones għur mux avoidant. issa. Mux avoidant. Inti mhux avoidant. Jina super anxious. Super anxious, inti confrontational. Le, jien super anxious, jiena. Inti Mad Max. Jiena, smashing but now, through the ismani, freaking jiena cord. super anxious immissawer, ġifiri jiena tip li raġel għet jgħid jien miġnun fuqek. U għax jgħamel 3 sigħat ma jibbatlix messaġġ, jiena lija da ma jridnix iktar. Avolja 3 sigħat ilu għalli miġnun fuqek, ġifiri. In my How subconscious, funny, eh? issa, I am, stenna. I'm playing Candy Crush. Seħn spiega. Meta moħroċ minna u razzjonalment najt, tafx valur għandek, nkun naf razzjonalment, imma ħabba l-affar l-uġiħ li għet nistorja ġofija. Ma dikka minn Li I fejn am tiġi, taf minn fejn undeserving, tiġi. one word, Minn ija, naf futfuritek minn fejn tiġi, tiġi. eżatt. Xorta l-istint jgħid li dal-persuna għax ma kellimni xa 3 sigħat ma jridnix Leslie Armini, fim that's the first instinct. Now I'm healing it, imma it takes time. Kieku ma kellekx dik trauma, do you think you'd be so accomplished? I wouldn't. It makes me special, what makes me special, ġifri anka bħala direttur. Per eżempju, jena l-attur jgħidu li kem tifimni, u kem jirnexxilek tempatizza miegħi, u kem minn speċjali, jien speċjali, I mean, the dark side of that. Li jien speċjali għax għandi bżonn dik il-konferma. Jien daqsek kind għax għandi bżonn dik l-imħabba. Għax nibża li m'għandix dik l-imħabba, ġifieri there's a dark side to that. Missa tinbidel, Missa inti bdilt tinbidel, ħafna ġifieri bdilt, naqbad dak inti bdilt, il-bil ta' mħabba li rċevejt għax jien kontant weak. U għet nittrasforma Mux weak, you are not weak. I was weak. No, you are. When you think that you a are man... not weak, Abigail. You are a lot of things. Weak is not it. Imma when you I were don't think hurt, you were ever weak, ta. damaged, scarred, but freaking not weak, man. Okay. You're a force of nature. Semmit hello. Thank you. Għalix dejjem. Carlos, thank you. Inti secure avoidant jew anxious? Tija twila aktar mill-kafe. Ersa aktar biċin tal-majt. Għax, jiena kont, meta bidid id-domanda, kont, again, I jumped into my pompous self that sometimes comes out. I know it takes spelling it. Uġu qalbi għed najt, jiena secure. You're secure. U najt l-għax jiex secure. Imma waqt li kont t-paċbxu, naħseb jiena insecure għaġeb. Jiena Kemm mint helwa. għat ma kelli relazzjoni. Fucking helwa. Vera helwa. Thanks. Jien għat ma kelli relazzjoni. Sidina Għat ma podcast kelli ġoj. relazzjoni li ma konċ ċerta minna from day Siġifieri. zero. Ġifiri jiena għal-mot tal-kelma nifanzja għax daħija l-ġon. Tiffansja, Jekk hook. għal-mot tal-kelma, mux u bissaw, I am mux għax awesome, I am no awesome. offense, mux għax għaw imbis. Dal-ħarazla li Le, mux jekket najt. Il-koko pop speċjali għadu. Għandi rispett kbir għal-mara tijak. L-Olbren. Għal-mot tal-kelma nifanzjak, jekk per eżempju narak tħares lejdik, No. taf kif jaddili, Xej. Dak avoidance. jista' jkun inni naħseb fik ġimgħa. So, għaxina jkolli ħafna minn daw Defense. il-diskussjonijiet. Defense mechanisms. Mamel, jien najdilla, jien qatt ma weġġani raġel, vera, qatt ma weġġani raġel fajti, qatt. Ma xlab ta' sejf. Iżgur. Għax jiena. Ma jiddispeċik Qabel- l-labta sejf? That's a good question, bro. Li jiddispjaċini li labta sejf, mux in the sense of the guy I like.
in the sense of my life in general, dispjaċini li rabta sejf, dispjaċini li qatt ma tlajt fuq żiemel għax ommi darba qalt li jista' jkun ta' Imma isma' Andrea, għadek fi ċans ta' Ejja nitkellmu. Sorry ta' Għadek fi ċans titla fuq żiemel. Titla fuq żiemel. My point is, jiena kont se ngħidlek secure xin qatt ma weġġani raġel u noqgħod ngħidha cool xin qatt ma weġġani. Żgur qatt ma weġġak raġel Imma ġifieri abandonment. Qabel ħrixt miegħu analizzajtlu kollox. U kont ċerta li mhux se jweġġak. Biex irid mill-ħajja biċ-ċerta li mhux se jweġġak u kien xeba jgħidli li miġnun fuq. Il-ewwel darba li rriskjajt jien ma' raġel relazzjoni serja li ma Ellen. Għax jiena Ellen l-ewwel one night stand li kelli la 16 sena għaddejja. That's a freaking long night. God damn. Jien dejjem l-ewwel forget l-ewwel trid tintrigani b'moħħok. Mbagħad trid iddaħħaqni. Iktar ħaġa importanti, you have to laugh at my jokes, because if you don't laugh at my jokes, it's out. So titapprezzani. Titturini li tapprezzani. Allura by the time mhux safe bet. Imma ma tibżax jabbandunak. Issa meta bdejt noħroġ Ellen. U Ellen kien totalment differenti mill-irġiel kollha mit-tlieta l-oħra li kelli. Sewwa, Ellen kien totalment differenti minn dak it-tip ta' jekk katlu xi ħaġa tlu għalma tfmela leave me. Okay. Ġifieri okay. Bye. There's the door. Oh God. Issa leave. Now leave, you have to leave because you told me leave me. Anyway. U x'kont tagħmel int? Oh, la, big you teżistas. Big you teżistas innu ma nor. Jaf kif jieħdok. Jiena qatt ma tlift lejl irqat. I always slept the night. Ġej eżami, ix-xogħol, għandi d-dejn, għax meta spiċċajt Melen, jekk għamilna 6 weeks mhux flimkien, 6 weeks ma rqatx bil-lejl. Kissirni. Imma dik li mħabba. Imma xorta kelli security li ħobni. Imma il-puntu li jiena naħseb jiena I'm very insecure. Għax qabel ma anxious. There is no way li raġel tiegħi. Anka per eżempju, aħħar darba konna party. Taraħi flirtja per eżempju. Ma Ellen naf li flirtja, naf li ħobni. You're fine. Konna party u kien hemm l-ex tiegħu f'dal-party. Tlu mur kellima. No, I don't need to. Mur kellima. No, I don't need to speak to her. Għatlu mur kellima. Għax marriċ li f'moħħa. Taħseb. Et joħot il-bot minna imħabba fik. Mur kellima biex tu li jiena secure. Għax eħe. Għax tant jien insecure. Imma insecure. It's warped. My head is warped. Yes, we are all warped. Kafe, Carlos Offrid. Thank you. Guys, thank you, Ultimate Coffee Machine. OK Home, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Grazzi l-Ultimate tal-kafe, vera tajjeb. Tajjeb, u ġobkom. Ma ħaġ kafe jiena. Ħaġġon. Għajtu f'nifs tajjeb ħafna. Le, tajjeb ħafna. Ej, għaldinna ġon. Il-ma ħassaqsi. Minix xi konasser tal-kafe, però għadda. Thank you, Ultimate. Il-kummedja għandha tkun politikament korretta. Carlos, da? Sad. Xu jikteb? Mela, jina, le, assolutament le. La darba l-kummedja. Anke jekk titnejk minoritajiet, per eżempju. Imma titnejk minoritajiet. Inti, mela ħassa si mistoqsija. Ħallilek, fuck bro. Bro, jina podcaster, dan il-metodu nafu ħafna. Mux għal-fahamu. Push back. Mela, ħajna straight, jina nemmen li le. Il-kummedja hija kritika u hija mod li affarijiet vera sensittivi, koro, skomdi li s-soċjetà tiffaċċa kuljum li inti tista' titrivjalizzhom biex kemm jista' jkun tħares fil-mera u tajt aħna kollha tannek. Aħna kollha
iċ-ċajta edha fuqna, issa ċajta minn fejġeja, min qed jagħmilha di ċajta, jekkux l-univers, jekkux Alla, jekkux għandna l-pjaneta, jekkux ġismek li dur kontrik malli taħseb li qiegħed fuq il-quċċata tad-dinja tmur fit-toilet biex id-dem u f'daqqa tħoss dik il-kesħatina max-xewka ta' darek tajt jinspiċċaj. Imma l-verità hi aħna maħna xejn. Kollha ħammutu u l-kummedja hija mod biex inħarsu lejn nfusna u ngħidu neħħi dak il-bullshit u dak li go bro għax int minn fucking xej. Jekk il-problema jadi John, illi jekk kulħadd jibda jagħmel kummedja political correct u jinħatta lija xek, fuck you, hu għalik. Fl-axar mill-axar jien ħammut Ġan, int ħatmut, daw it-nej ħammutu, it-tifla tiegħi sfortunatament ħatmut, missier u ommi ħajmut, kulħadd ħaj fucking imut, bro. Well, thank you. Yeah. Waqajt naqdar. Imma l-verità imma dik il-verità, il-kummedja inħarsu fil-mera u nif u naħsbu li aħna xi Alla ta' x'maħniex. Tista' tagħmel counter argument għax ovvjament evidentament l-internet hija miżawda nies li jgħidu li għandu jkun hemm limiti, per eżempju, reċentament kien insejt ċajta x'kienet fuq xaħat li kien diżabbli u ħarġet il-Ministru tajt li jisma' daw ċajt m'għandux isir. Biex il-pożizzjoni tagħha tifhimha għandek argument loġiku għalfejn Ġulja Nista' nirrispondi għali, bro, nista' nirrispondi għali. Jien għandu kol. Ħalli ma risposta tmur lura li bdejna ngħidu l-ewwel fuq it-tifla tiegħek u roller coasters. Like jekk jien għandi mniħri kbir, jekk jien għandi jinnaf xi ħaġa li vera tweġġani, jinnaf kelli eating disorder, jew għaddejt minn depression, affarijiet li weġġawn jew generalized anxiety. The more I'm exposed to it and the more it's normalized, ġviri iktar ma nis jitnejku bija l-ħagġa, iktar jien nista' naċċetta bħala xi ħaġa li u kulħadd, però forsi mhux kulħadd qiegħed hemmhekk, ġifieri jista' jkun li xi il-fatt li mhux ċajta il-fatt li mhumiex qegħdin hemmhekk problema teknikament tagħhom ħanejlkom għaliex. Jien pereżempju għajnejja moħħxin, kulħadd jafa di, illi jiena biex nara mobile hekk. U ċajta fil-klikkek tagħna, anke l-atturi tagħna. Kulħadd, għax Carlos hekk. Iva, jien għandi di. Issa għalek waħda ma l-isfidi tagħna differenti għaliex għax l-univers jitfalek l-isfidi li għandek bżonn għaliex għax tilkom qabqad kif nemmenin qegħdin hawn biex nitalmu. Imma jekk ħatoqgħod sejjer għax ħatta lija Meluta, ngħidlek waħda, importanti ħafna lija di. Jiena naqbel illi għandek tiċċajta fuq dawn l-affarijiet. Fejn jiġi il-punt, għax jina missitni. Meta inti, jina li ċajta tiġi zejda, meta personali. Tiġi, ċajta tista' ssir a form of bullying. Minar ma tkun ta' Can I say something? Minuta, u ħanajdilkom għax d'importanti għalina. Tista' tina eżempju. Jiena, il-familja minn imissu tiegħi, kulħadd jaf fassata tal-lima di. Jiena f'min imissu, I was the running joke. U jiena ma jiġix personalità li għajd li mis-sektisti miex għaddejtni titnej jekk bija, all right? Għax jiena, anka leħniet idur għal-biki, I took a lot of joking on me f'min imissu, għax jiena ovvjament sirt il-presenter ta' min imissu għal raġuni waħda biss, għax Oħt Carlos, all right? Dik il-joke sawa. Li mhux il-każ, mhux il-każ. Le, mhux il-każ. Kellek aċċess ma kellek it-talent ukoll. Meta kontu taħsbu f'preżenter, għażiltu lili għax no, because you're talented, babe. Għażilna lilek bħala preżenter għax l-ewwel ħaġa għandek ġisem tal-qed Iqaf, my point. Għax nistgħu nħallsuk inqas minn ħadd ieħor. Adriana, inti brava. U jien ngħidek ħajtek kollha. Not the point, Carlos. Le, ħatlesti. It is very obvious illi jekk għandek ballun ikbar mill-blalen l-oħra ħadd tippruvaħ għax laqatlek idejk, jien oħtok. Allura ġejt f'moħħok. U mbagħad issa r-raġuni li attiva kollox fil-ħajja. Kollox fil-ħajja. I need to finish. I'm sorry, hawnhekk finish. Waħda mill-ħafna raġunijiet li jien għamilt minn imissu kien li
insertajt lucky li kont toħt Carlos, why not? But I earned my place there. Mux problema, but il-puntu illi meta tisma u inżel minn hemm u stunata u iqaf kanta u daqqa fuq il-patata u inza u għajma qed kanta Andreana u kulħadd jitlaq u I know naf li għandi talent, imma meta tismaqa ħafna, jiena wara 10 snin ta' naqla, bdejt nemmina. Mux bdejt nemmina. Jekk beda jemmina. Jekk qed ngħidlek jien li bdejt nemmina. With all due respect to you have no right on my emotions. Jien bdejt nemmina. This is not a pity party miskin Andreana bdejt nemmina. Le, għax Andreana fuqti tinena Bal obbligu fuqek jew fuq. Issa, il-puntu dan biex inneħħu there is a limit. There is a limit? There is a limit. There is a limit. Who's gonna set that limit? Exactly, xieġifiri there's a limit. Għax jekk jiena, Carlos, ħan tmejjel bin-nies b'bneħrom kbir, mod. Ma ħan tmejjel bin-Abigail Mallija. Għax ġibta Le, naf. Għax attint. U għam ġon ukoll, Jekk jiena. Rajta kemm bifinjak kantaħlek. Semmelli jiena qasqat. I would not define you as big-nosed. Immissa li rajtu. Imma kos veri. Jena li ċajta ħafna Abigail, ma jena vera ma narax minnilek kbir. Xej, zero, jien vera ma narax kbir. Il-puntu, illi meta tattakka individu wieħed. Wieħed għandek raġun. All right? Tattakka individu wieħed fuq xi ħaġa illi hija sensittiva għalih. Dak il-persuna jista' jagħti l-każ illi dik il-persuna twaqqaħħa dawn. Naqbelina. Ġiri konfrontajtu ma fuqa? Le, I did something else. Fil-kastija I did something else. Fil-kastija, taf, xamilt? Xamilt. Fil-kastija u darba minnom qed insuq u għat għal-madof ġbajt naqla u krejajt karattru li faħħar l-Andriana. Faħħarni biss. And it is so stupid. Giovan. Li Andriana tfaħħar l-Andriana. Giovan bil-bajt. Karattru Giovan, il-number one fan. Tandirjan, imma jena krejajt il-Giovan għax vera stupida illi miskin Andriana ħadd ma jfaħħar li fi. Fimt? And that's the joke. But that's so good. Illa huwa kellek tagħmel karattru biex jiftaħarek xi ħadd għax ħadd ma jfaħrek. That was the joke. Imma sekond, ħadd ma jfaħrek. Jiena ħlif Iwa, but it's not about me. Kemm li ngħidlek bdarrex. Le, fuq minn imissu. Le, mhux qed tifhem. On the show il-karattru ta' Andriana hija dik il-persuna kulħadd jaqalala. Ija, ma kulħadd jaf. Issa għanet nitkellmu. Le, ma so easy being that person. Id-domanda kienet. Anka Politically correct. Id-domanda kienet. Jekk ħataqbada fuq in-nies ta' ġilda bajda, mod, pero jekk ħataqbada fuq Abigail għax għandha l-ġilda bajda, that's not necessarily when it's right. directed to one person, il-ħin kollu. Li one person li Il-ħin ma kollu. xej ħati, għax per eżempju. Għax kull ma met twilid bil-ġilda bajda. Imma żomm sekond, Andrea. One person, imma dak jirrappreżenta istituzzjoni. Nistaj xi ħaġa. Le, jaħseb li darba għażilt li inti tkun fil-ħajja pubblika, ġifieri il-pubbliku għandu. Iva! Għax daħat ma tafarek center mara se għallek isma' bil-forsa tkun. Jien m'iniex qed ngħidlek. Hija għażlet jekk kull darba li inti titla' fuq dak il-palk. 100%. U nafu li kif taħdem il-kotra u apparentament. Jiena ngħidlek ir-riżultat. Eżatt. Jiena ngħidlek ir-riżultat ta' ma tammir kontinu. Ma tistax timponi mbagħad limitu għax inti qed tagħmel l-għażla illi jiena ħanitla fuq dal-palk u. Ma nafx tista' timponi limitu fuq il-bullying. Skont il-bullying x'inhu? Skont id-definizzjoni ta' bullying. Imma da mhux bullying, tista' li konna bullyjaw ta'. Mela, jekk pereżempju tifla tiegħi. There's a fine line, there's a fine line. I understand. L-iskola mhix tagħmel l-għażla, hija tifla ġewwa skola komuni bħal kulħadd, imma il-mument li inti aħna kollha nażlu illi niddistingwu ruħna mill-massa għax minħossu li għanna talent, forsi nishtiqu l-applaus, ma dak il-pakket kollu, jeżisti u koll il-kritika, kultant ħarxa, kultant fil-jakka, tal-bqija tal-publiku. Pero dik hija għazla, speċa jiena naqla,
Pero għal bibi, fil-sens guys. Imma naħseb il-problema li it was an easy joke li kull darba jinkitbu l-scripts. No, it was not an easy joke. Zom. Andriana being Carlos' sister li blata. Le, fima, u li anka jinkolla mela. U sten, u the easy joke imma għan. Nista' xi ħaġa. The easy joke was about everyone. Għax per eżempju the easy joke about me li jena psycho, li jena kulħat jibża minni, li jena dinozauru. Anka jikon nikteb kommenti fuqi. Ma rridx nibdel dan il-podcast. Le, interessanti. Fuq miskin Andreana. Jiena rrid nibdel dan il-podcast fuq. Iċ-xajt għandu jkun not politically incorrect, whatever. But not directed at one individual. But tkun directed at one individual. It can really hurt. Wait a minute. It can really hurt. It can really hurt, but Time out. we make our choice. Eżatt. Le, smani, għara ma taħsibx li jena Fuq TikTok taf xie. Time Isma, Jina sab li kellek tamel personalment, li privatament, t-kellem, t-poġġu ma Carlos Tajlus ma bro. Le, ma kellix. I want them to keep coming. ħaniftijam ħazin zgura, naħseb jena nofs il-publiku musa jefem għadi, sorry. Le, jaħsbu li it's a pity party, li miex. Jena t-niprofa najdlek illi jokes can be painful and it is what it is, it's sad. Il-persona li ħataq laħħom ħatweġġa. Tista' Iwa, għedek għalla weġġeb, kif tajdila li? Li jettajtu, li għavolja mandux ikun hemm limitu fuq ċajt, we need to acknowledge that there is pain. There should not be, I still think that there should not be a limit, but there is a consequence. Accept it. There is. And that brings us to... Pero inti xorta ġviri, mux għattasal f'punt fej l-istat għandu joħloq xie tip tal-linja sa fej l-istat. Anzi, jena naħseb, jena nħoss illi mandekx tamel limitu. Jiena nibza b'mod tal-Beati Pawli fuq il-Mart. Charlie Hebdo. Però. Nitkellmu fuq Charlie Hebdo about consequences and not consequences. Jien nibza mill-Mart, però ċajt fuq il-Mart. Daqs kemm nibza jdaħħaqni. Fimt xini? Għax ngħid Madonna jiena naħsibha u nitħaqqa. Fimt? Però jekk persuna, però meta inti tkun qed tagħmel dan iċ-ċajt, għandek tagħmlu. Mhux wita huwija. Naf li ħan noħloq konsekwenza, but the end. Ma mux dejjem ma toqloq konsekwenza. Mux dejjem toqloq konsekwenza. Ġviri, perswas li jena tkun nagħmel kaxxaturi. Ġil tajt ma nis fitri jew waqt xi riċeviment li nkun tnejt bihom waqt kaxxaturi u kważi joġobhom il-fatt li jiena ma jien ma niddejjaq jien li tnejt bihom u speċa complete nippopolarizzhom. U s-satra ħajdi, is-satra is a safety valve ukoll. Is-satra li inti tista' tissatarizza il-politiċi, the powers that be. For sure, imma nista' ngħid xi ħaġa. Għax inkella dik tisplodi. Ħana xi ħaġa fuq li u taf tista' tmur dik. Nista' ngħid xi ħaġa, Carlos. Hemm xi ħaġa ma naħseb fuq li tajt Andriana li jien li għaddu żmien bija li jien psycho, dominatrix, kulħadd jibża minni. There's a certain power to it. Li avolja. Mux hekk. Stenna. Fil-kastija, because you're building a myth. Eżatt, dit tibża minna. It's a joke that gives me something. Il-joke li inti xellerat, miġnun, u kol id-bilza cool factor. The joke on Andriana li edem max mandiċ talent u hija oħtok. Imma nistajt xi ħaġa. Hija differenti. Mhijiex. Iva, differenti. U ħanajdlek differenti. Ħanajdlek għaliex mhijiex. Hija differenti. Mela, ħanajdlek għaliex mhijiex. Għax mhux qed tibnila image li waħda kiesħa bħali jew xi waħda xellerata bħalek. You're weakening her image. Li ilna ħafna fuq dil-mistoqsija. Hija għandek raġun. Imma sekonda, naqbel miegħek John di bis ħanajt. Il-fatt li jiena ħanaqbad moħħti bħal ma naqbad miegħi nnifsi ma naqbad ma' kulħadd. Nitkellem jien Madonna ġiet oħra. Tini ċans. Huwa Andriana, jiena nemmen illi jekk in-nies jgħidu dik daħlet għax fuq, jien ħanilab iktar fuqha li dik daħlet għax fuq.
Mhux ovvja. Tlek xi għamilt ħażin jiena. U jiena jekk nagħmlu Andriana jmissa. 10 snin oħra minn imissu. Naqlalek. My point Left, is that right, my and point is center. that when I'm making a joke about others, because nowadays I'm writing my own jokes, naf moħħi li jista' jkun Jiex dejjem ngħidlek. Waqt li Andriana Jien dejjem qed tażel kard, nixtieq ngħid li Andriana persuna mimlija talent li taf tikteb. Jiena Li taf tikteb daqs John aw daqs Carlos, daqs Jiena nemmen li Andriana. Għandha l-punchline vera Andriana dajja. taf tikteb aħjar minni. John Malija, bil-Malti. x'taħseb minn relazzjoni miftuħa titħajjar tipprova. X'taħseb? Daj kolkom Erġaj, tal-programm. Għala. John Malija, X'taħseb x'taħseb miftuħa? minn relazzjoni miftuħa titħajjar tipprova. Le, mela, nibdew fuq speċa il-ħajja personali tiegħi. Assolutament ma tagħmel sensu jiena jinkommessa l-mara tiegħi il-ħajja sesswali tagħna hija waħda profonda u tajba ħafna u speċ ta' għalfejn tiftaħ ċertu bibien li jafu jwaslu għal kaos fejn hemm inħoss pjuttost bilanċ ekwilibrju tajjeb bej l-ordni u l-kaos fil-familja tagħna. Ġifieri aħna rridu mara naħdu ħafna gost flimkien, però kollox fil-konfini ta' struttura familjali. Li nafu huwa li min jisbilanċa ruħu u ġieli rajt bibtijaj li zbilanċa ruħom, 9 times out of 10 jispiċċaw f'kaos li. They're inviting trouble. Li tiddeġena. Issa, interessanti ħafna, fil-1934 kien inkiteb ktib jismu Sex and Culture ta' J.D. Unwin li kien antropologu ta' Cambridge u Oxford. U da identifika 5 stages fis-soċjetà, ġifieri għamel studju ta' 5,000 sena ta' kif jiżviluppaw is-soċjetajiet vis-à-vis sess. U ħareġ korrelazzjoni bejn il-promiskwità u fejn tmur il-kultura. U identifika punt fejn meta l-promiskwità tasal għal ċertu livell, il-konsegwenza tkun illi il-politika tmur għal sorma, il-biznis imur għal sorma, il-soċjetà tmur għal sorma u tasal f'punt illi mhijiex rekuperabbli. Tikrolla s-soċjetà. Jiġifieri għalhekk jiena nemmen. Tikrolla ċivilizzazzjoni. Dan huwa iktar evidenza illi il-moralità mhijiex relattiva u twassal għal konsegwenzi li huma materjali. Xi ħaġa li vera sibt interessanti qed niskoprija dal-aħħar. So sar studju ta' min huma l-iktar nies li huma compassionate, li juru kumpassjoni, that they're kind and they're loving. U f'dak l-istudju ħareġ l-iktar nies li huma compassionate huma dawk li għandhom defined boundaries. Ġifiri, I'm okay with this, I'm not okay with this, and it's not grey, wija nam nipruvaw di. It's like, this is my need. And that when you don't give that need, they can tell you l-isma. Sorry, le. U dawk huma l-iktar nis compassion, u bad naħseb fuq għala. Jizgħura x'inti ment int kapaċi taraf mela jiena u inti tkun leali, per eżempju, f'relazzjoni. Jien ma rridekx tagħmel XYZ għax tiddiżrispettani. Jekk inti tagħmel XYZ, jien kapaċi ngħidlek isma' ġbin. Terġax tagħmel XYZ. Jekk inkapaċi nagħmilha dik, and I set my boundary, ma nintelix b'resentment lejk, noqgħod inħares lejk tagħmilha u ngħid Misti għamilta jena, and that becomes very unkind. How sad, għax naħseb jien kultant. Tagħmilha? Mhux fir-relazzjoni mar-raġel. Anka jiena, people pleaser. Imma I'm learning not to. Yes, but I'm learning not to. And the freedom that comes with saying no and saying this is what I need is amazing. Oh, man. And the best thing about growing old, Aliyah, the best thing about growing old, and I'm saying it, I'm 52 old, mela l-aħjar ħaġa li tikber u tixjieħ illi tiġi f'sitwazzjoni li tajt fuck people pleasing. Għaxina għamilt ħajti kollha kon people pleasing, very nice guy, kulħadd jafa di Carlos nice. No, you can still be nice. Le, you can still be nice, but you are nice, tkun nice. Bazla. Bazla, bravo, blazla. Għandek reċint, għandek ħajt ta' sejjieħ. Taf għaliex nibża. Jek taqbeż dak il-ħajt,
U jina tiġri, dal-jumej ġrat li, xaħat vera close tijaj li qbat f'gidba. Vera close, u qbat f'gidba. Imma jdejjem għafżajtek, imma inti naif. I will not, le. Imma inti naif, għax inti għatma d-dejt. With this person, I was not naive. We were very close. I will not. Imma jġdejjem najdlek. Jien musa Imma jġdejjem najdlek. Jien dejjem najdlek, ta' tenta minuma il-ħbib u minnet. Ija, ma jiena ħanajdlek, kif tista' tkun taf? Jiena naf kif. Kif tkun taf? Għax jiena għamilt ħajti kollha minn du konti fel-żgħir. Ħana ġlajdilek, bullying jgħalmek ħafna men. U bullying jista' jkissrek u jista' jagħmlek. Jiena f'dal każ ma stajtx. Ma ħoss stajt inkun naf. Imma ismani, ma nħoss stajt inkun naf, imma Carlos, ma ħoss stajt inkun naf, imma once sirt naf, u mbagħad għandi l-għażla jekk irix nikkonfronta dil-persuna jew le. F'dal każ ma ħoss irid nikkonfronta. Le ma jekk tikkonfronta għalik. Mux għalija. Tikkonfronta għalik biex kun taf li tista' tinnegozja dik is-sitwazzjoni. Le, jien nikkonfrontak. Kun autentiku ma' dik il-persuna u għax inti meta inti qed tikkonfronta xi ħadd qed tgħid isma' jiena tant għandi valur. Li għandi biżejjed valur u stima tiegħi nnifsi li ħanajdlek li isma' jien naf li gdibli. U jien ma ħaqniex li inti taħxini, issa mordu f'sormok. Dik naħseb dejjem tollek il-konfidenza. Nija dik vera. Mbagħad jekk tkun persuna illi ċedi u żomm. Jekk tkun persuna, jiena persuna illi komplu aw sejrin hekk qed tax kemm qed gost. Jien persuna illi nżomm ħafna u naqla u mhux naqla tax. Jien x'imbagħad attenta jiena nażlek. So ma tantx istattini tkun vera persuna biex tkun viċin tiegħi, ma tantx għandi nies viċin tiegħi jien. Jien viċin tiegħek. Iva. Imma t-like għax people pleaser. Imma mbagħad tlift il-ġisema. Li għandi xi ngħid probabbli m'għadux validu għax naħseb insejn. Bibdi ta' il-mistoqsija anke tlift l-oriġini. Meta persuna titradini, okay, number one, it's ibsa biex xaħat jitradini għax biex nażlek tkun vera għaddejt minn għanna filters. Imma mbagħad jien m'iniex kapaċi jekk għandi jekk dejjaqtni ftit, ħan aħfirlek għax jista' jkun għamilta jien, jista' jkun jien. Però jekk għamilt xi ħaġa totally wrong, mbagħad ħanajdlek, m'għandekx ċans li mbagħad tajna. I mean, u ħanajdilek meta jien lesta biex narmik. All right? Meta tkun weġġajtni biżejjed biex ma dekx tajba. Vera, jinqaleb switch. Umbat il-kuluri, umbat il-writing capabilities, umbat Għaxumbat jien għandi arkivju ta' offenses li zammejtom hemm. Eżatt. U ċedejtlek. That doesn't sound female at all. Andrea rintoħti. Mux jien nafek sew. Zammejtom hemm. Mux ċedejtlek. Tajtek il-ħabel. Imma dak il-ħabel qiegħed. U malli tagħmel malli jinqaleb is-switch waħdek. Umbat it's over. Immaġini ġrat mutada bro. La, jinek kumbat, tista' tmuta. Pero għanajdlek xini, għanajdlek għal xiex le. Inti kollox. Għatmat, le. Pero jena, jek per eżempju nġilet ma' Carlos, all right, u Carlos għamel. Li ġili tiġri? Jek jien ħanġilet miegħek. Jek jien ħanġilet miegħek. Ask anyone. Andreana l-orrajt. Andreana nice, u Andreana darba ġiwet għalli intanġlu, int. Konna jienu Melanie. Intanġlu għalli. Int, la tmut. I'm post l-estalik. U jien għedem. Thank you. Di, Melanie. Għatli, ek titkun Anġlu. Anġlu titkun. Vera. Għanda raġun. Memx posta li jel-ġenna, I have to earn it. Ent Anġlu titkun. Maġu qalbi għal-Marelli li għanda raġun. Xi titkun allura? ħanajlek xini, jekk jiena ħaniġilet ma' Abigail, okay? Sorry, jekk. Ħanikonfrontaw xulxin. Tant żgurismu, bla dubju, jekk jien ħaniftaħ ħalqi, ħatispiċċa tibkint. Għax tant ħanżomm
Oh, sure. Għalhekk aħjar ma 3 snin, żommx imma. 4 Kek, snin, kek, 6 kek. snin. Imma għalhekk Nżomma ġewwa u li ħalli għax miskina min jaffix. Imma mhux għalhekk aħna ma nżommx. Imma jiena mhux qed inżomm, jiena mhux qed inżomm is-sana mililek ħelwa. Le, jiena tinżomm. U ċediela miskina. Biex ma tweġġax. U Inti żomm biex ma tweġġax dik il-persuna. Imma ħana Imma mbagħad jekk tweġġani. Interament għalhekk ġejja. Interament minn hemmhekk ġejja. Jew ma tix tweġġa l-persuna x'ħad tidħol f'konfrontazzjoni. Ma rridx konfrontazzjoni. U issa tidħol f'konflitt u m'intix konfidenti fik Għax nibża li jekk jiena biex dejja. timmaneġġa dak il-konflitt. Bravo, Skuża, bravo, eżatt. bravo. U nibża li jekk jiena dejjaqtni inti u ħanajdlek ħatum brani ma dikx tħobb. Ħan irribatti u f'daqqa waħda sa forsi Ma għandi żbalja. bżonnok, man, you're a good writer, I need you on my team. Ma stax ngħidlek Eżatt, xejn. eżatt, Le, eżatt. I know it's insecurity. Oj, minix qed ngħidlek li. Eżatt, Jiena qed eżatt. ngħidlek kemm għandi difetti. Mbagħad tinfaqa. Le, Pero jekk inti mbagħad weġġajtni b'mod. b'mod illi jiena minnek ma nistax I cannot get anything else from you għax I don't need you as my partner, I don't need you as my workmate. You hurt me too much. There's a limit, there's a limit. Taj dal-persuna. Ġil kelli business partners, And I'm not ġifiri, proud of f'nofs it. proġett, f'nofs proġett li sejjer tajjeb ħafna, kelli bżonnu. U Xorta, żbalja konfrontajt. darba, tnej, konfrontajtu, battu lem. Mux Light Chaos, ġifiri, Light Chaos biċċajt Christmas Eve, New Year's Eve naħdem biex nerġa' nibni biex ċertu parti mill-operati tiegħi. Però id-dinjità hija stja. U naħseb Fuq dik nixtieq naħdem. Id-dinjità il-ħin kollu tgħix Jien magħha. nixtieq naħdem magħha. Jien nixtieq naħdem Naħdem magħha. magħha. jiena għandi ħafna x'nitgħallem. titkellem ftit Le, li qed ngħidu li l-fatt li jiena mhux se nikkonfronta dil-persuna li naf li gidbitli. Intu kol people U pleaser. għandu għasta dinjità. Eżatt, naqbel dak miegħek. il-biża li qed tajt Andrijana. Tibża li għabba. M'għandek That's my fear of ftit, abandonment. dak Jien qatt ma kelli Imma fear of kif qaltlek- abandonment kif qaltlek minn il-Bobo? boyfriend. Do it again and again. Tibqa' tammina u tammina. Ibqa konfronta u darba John għalli Guys, ħaġa. il-Bobo, by the way, Ħanajdi- hija-tifla ta' Bobo John tifla. il-laqam tagħha. U ħer ma ngħidulix Bobo, Li għax ma jisimha- nafx speċi. Sophie. Isma' Sophie. Awesome girl. Ħanajt xi ħaġa. Li għalli John darba, mbagħad ngħaddu għall-mistoqsija ta' John, ok? John għalli persi nibda nikkonfronta, kien għalli ibda b'konfrontazzjonijiet żgħar. Per eżempju, bless you Annalise. Bless you. Ibda b'konfrontazzjonijiet żgħar. Per eżempju, il-waiter ir-restorant. Li mhux se jħalli konsegwenza jekk il-waiter ma ġablekx li kell tajjeb, fimt? Jew jekk qiegħed barra u taxi driver Franza ma U la trattanix darba tajjeb. tinsemmu l-waiter, Stenna. għandna storja vera ħelwa. Iqaf, fimt? Ibda b'dawk, ħalli mbagħad tibni għal meta tittaf tikkonfronta l-ommok jew il-ħuk jew il-ħabbiba Le, tal-qalb. issa per eżempju, John, fintax il-mistoqsija. ftit ħafna nies nikkonfrontom u noddhom. Ommi missieri hija, in-nepotija u Li Melanie. huk tista' U Melanie. tevita. Right. Tikkonfrontax No, no, il-huk. no, no. Għaliex tikkonfrontax Ħana il-huk? jgħidlek għaliex. Tikkonfrontax Għax il-huk. You l-unika nies feel li safe. ċert tisma' Li mhux se jabbandona. illi mhux se Jħobbuk. jabbandonawni. Eżatt. Mhux Ellen, ovvju. ommi Attu. missieri hija Julia u Melanie. Attu. Se. U li I care li ma jabbandonawniex, għax hija naħseb ngħix mingħajr ħafna nies ma mingħajr dawk. U Yeah. sħabi Mela, ovvjament. di l-aħħar domanda. Yeah. Sa' kemm hemm xi ħadd li vera jixtieq jagħmel domanda oħra. Okay. L-ewwel John, u mbagħad jekk hemm xi ħadd li vera għandu domanda li jixtieq jagħmilha jagħmilha. Biex ma nħux krettu tal-parir li tajt l-Abigail, dak il-metodu huwa għalija kien ħares bih Edler, jismu the American Kach, the Area of Proximal Development. Fejn inti biex immaġna inti titgħallem il-boxing u l-ewwel lesson nibbatek nitfak ferring ma' Mike Tyson. Inti qatt ma ħaterġa' tipprova il-boxing. Però Tibda bil-mod. Eżatt, smooth fil-proġett. You might not survive Proximal that. development irid ikun, ġifieri fejn mhux inti qed tħossok qed tistaġna, fejn inti qed tħoss biżejjed It gets challenge better every li day. inti taħseb li jekk terġa' timmanuvra ftit u jekk terġa' taħseb ftit u jekk terġa' You might pull it tista' off. titjieb u ġifieri u di saret ħafna sperimentazzjoni Tajba, pereżempju tagħmel bil-ġrieden. Il-ġrieden ukoll għandhom din id-dinamika bejniethom fejn kienu jitfgħu il-ġrieden ta' ċertu pis ma' xorġin. U meta l-pis ikun pereżempju disparita tkun ta' 10%, daw il-ġrieden bħalna iħobbu jilluttaw. Meta tkun ta' isu xi 10% ma jifqux jilluttaw. U għanzi. Ma jafqux xiex? Kontra xulxin. Jgħatu, ma jkun qed jilabu, jkun qed jilabu. Anzi jaħsbu illi il-ġurdin il-kbir jibda kultant iħalleh jerbaħ apposta għax jaf Biex li ikompli. kultant ħajħalleh jerbaħ Ħankomplu. daħ iħossu
Għos inkoraġġament. It-tama li jista' jasal. U minn hemmhekk ħarġa speċa. U t-tama hija kollox. Palma qalet it-tifla ġifieri it-trauma dejjem, speċa dejjem it-tejp trauma. It-tifla tiegħek kif ġifieri rajta meta konna sajru Disney. Mill-ewwel darba telat fuq ir-roller coaster baqgħet bajnejha magħluqa il-roller coaster sħiħ twerżaq tibkiet nipprova nikkalma u ma rridx taf. It-tieni darba. Fettetajn waħda. It-tieni darba baqgħet bajnejha magħluqa ma bdiet tikkontrolla l-emozzjonijiet tagħha. It-tielet darba. Sal-aħħar kienet qed titħaq. Inħares lurek li hawn l-ewwel 10 sekondi qiegħdek sejrek qed ħares li Abigail u tgħid no, let me down. U jiena qed nagħmel le taf mok. U wara 10 sekondi. Bdiet titħaq. Istja. Ġirien, U li huwa ammirevoli li xorta baqa tmur fuq roller coaster. Dik. Għalija dik ammirevoli li tibża u tmur ostra. That's the same with confrontation. Mela, Mela nistandi xinajdlek, ħanaqtu. mela, ħansaqsi l-Abigail deċiżjoni li dispjaċik laħat. Deċiżjoni li ma tagħmilx deċiżjoni għajdi. Naħseb deċiżjoni. L-ewwel net nemmen li kull ħaġa li tgħaddim minna twaslek għal ma' dik il-klixé li speċta. Okay? Però jiddispjaċini li ħadd id-deċiżjoni li nibqa' Malta għal daqshekk tul ta' żmien u nibqa' fit-televiżjoni Maltija meta konna fil-limit huwa dak li ħanibqa' nażaq u speċta ħanibqa' nagħti u ma nuħux lura dak li. Kemm tweġġani din mara? Vera, għax inti kontat li naf. Kien għallek? Kien jgħajdi isma, we need to... Ġveri d-deċiżjoni. Sorry. Ħara id-dispjaċik li ma smajċ minn Carlos. Ġveri bro, ħara jdilkom kif għattira. Le, għandi 45. We need to get the fuck out of here. Għax ħajasal punt fej kem xan għamlu TV series oħra xizzab ħan għamlu iktar għalla. Immor Eurovision xillost ħan għamlu iktar. Le, sfortunatament il-pajis mux dal-pajis mux post fej. Le, il-pajis itik il-mod li titgħallem u timraħ. Imma jrid jiġi livell fej għamilt, imma mbattajt gaj. Pull the plug u tlaqlem. Inkella biddel ix-xogħol u ntefaq naħseb id-deċiżjoni kienet li bqajt Malta u bqajt fit-televiżjoni Maltija. Issa ħadni għad-deċiżjoni. Għal-wisq tul ta' żmien dik. Tajjeb? Dik hija aċċettabbli ħafna. Aċċettabbli ħafna. Għaw xaħat li vera jagħmel mistoqsija tiegħu qabel ma nagħlqu mistoqsija waħda. Jien għandi waħda, ħa nagħmel għal-ġol. Jien għandi mistoqsija vera tajba, wejja bejba. Tulina ilma. Isma', int kif taqbes? Jien ma missejtux tiegħi. Som. Min kien? Waħda kull wieħed ibda, go, fast. Jien għandi, ħansaqsi l-kulħadd. Fast. Staqsi li trid lil min trid. Fast, ma trid. Il-kulħadd. L-aħħar ġurnata tad-dinja. Għada m'hemmx dinja, għada inti mhux ħadd. X'ħatamel? Inti għada mhux ħadd tkun hawn. X'ħatamel? X'ħatamel b'din l-aħħar ġurnata li għandek. Jiena faċli. Nqattaħħa. Ġon ħanibda x'aħna bros nibdew aħna. Okay. This is the last day on the planet. Għada, int. Ma nafx ikun id-dinamika nafx tkun, probabli nkun qiegħed miġbur madwar il-mejda mal-iktar nies li nħobb. Ma nafx rajtux il-film Don't Look Up. Rajt. Għalija fil-fenomenali ħafna nies dejja. Guys, Don't Look Up. Arawh. ċerta livell ta' xiex apprezzament tal-arti kien hemm minn vera dejju. Imma l-aħħar tad-dinja żgur kieku koll il-privileġġ l-aħħar ġurnata ta' ħajti nqattaħħa madwar l-iktar nies li huma qrib tiegħi żgur u narafhom xoza għandi u naħseb impoġ bil-qeda noqgħdu għajdu l-istejjer u nirrakkontaw u nfakru li xulxin. Jiena kieku mal-familja l-inħobb qed nikol ikel sfrenat li kelli nikol burger ġej qudiemi. Tibża naħseb bejn. Le, nkun lefat li qed nibża. Taħseb tikol bil-biża. I'm going l-aħħar ġurnata tad-dinja. Ma taħseb tikol burger bil-biża.
Le, kiku naf li għada l-axħar ġurnata d-dinja kiku bħalissa t-nitrijet. Allora, ma Alright, tibqgħux probably naċċetta. nieħu li l-injection biex imut qabel, but that's not the shit. point. The point is that if there's no fear associated with it, it's just Le, the but end. there is, le, you have to take that into account. Coleman, eh? You have to take the fear, il-biza. Le, knowing me, le, mela jekk ħat daħħal il-biza fl-istorja, probably nitrijet edha. Malli tabib, jgħid li Carlos de Battista, int għandek the big C, jew x'għandek, you're going out. Jiena, ayahuasca. And I'm gonna call the people I love, nadhom kemm ħabbejthom, and I wanna con. Iridni kon. Imma sen, kieku Yeah, għadha. bil-rispett kollu, bil-rispett kollu, għala ma tagħmilx issa. Ġurnata tad-dinja. Għamilta tliet darbiet. Let, Imma tajt rid l-nis nifunzjona għalhom. ġid-dinja. Eżatt, għandha raġun, nisek tajdrom issa li nħobbok. Jena, jew xirkon għajdik nħobbu. Imma l-aħħar ġurnata Carlos, għax li dejjem niġġieldu fuq għajnu Carlos. Ej, ħan ġildu fuq. Li Carlos jgħid li meta ħajja jasal biex imut, jixtieq għatta dak il-ħin waħdu. U jien nara essenzjalment xi ħaġa naqa' selfish. Għax jien jekk inti ħatmut u jien nħobbok, irrid nkun miegħek. Għax ħan nitilfek. Jien ħambati. Jien taf xi Jien ħambati ġini għax ħan nitlef lilek. Jien taf xi ġini. ħafna. Aha. Imma l-aħħar ftit sigħat ta' ħajti, minix ħanoqgħod miegħek nisma' Carlos inti għandek hekk u ma tagħmilx hekk u inti hekk problema. Try vitamin C. Vera, bro. Le! Jiena konsor l-aħħar ġurnat ta' ħajti ħankun ġo foresta bil-qiegħda. Imma jkollok reception, ikollok reception. U meta mmut jiġi fil-mobile. jkollni. Carlos, ikollok reception fi hello, Carlos. Assolutament. Allora- Jien ħankun ġulos l-Alaska Allora jekk dik hija- fil-montani fej Abigail Malija u Andriana Jekk- del Battista ta' tinħobb. Ma jistgħux jaqbdu. Ma bil-rispett kollu, jekk xi ħaġa tant li tixtieq tagħmel, ma tumur għamilha men. Ħana mela, imma fl-aħħar. Xiex li Isma'. tikal minn ors? Le, imur, jo, ta' xej fil-foresta, if it's his ultimate pleasure. Andriana, Mela, għandek ġili l-ħar għamiltom, mistoqsija and that is x'nal my un-bat għandu exit waħda strategy. jena. Mela, Għal-gorilla, Okay, mela. Guys, Rejt, anyone. Ħana nsaqsija John, imma jekk John ma jafx. Imma inti ma rispondejtix. ċaħtiħor. Kollox. Le, jena eżat bħal John namel. I would honor the memories. U Iġbir inti? poġu bil-qeda noddu nirrakkonta. jiena ma qatlek Nikol kemm alla ħalla, mal-familja Nikol kemm alla ħalla. Mela, jena ħansaqsija John, imma Mal-familja, ma. jekk John mandux. There will be some, if it's the last day, I probably will have some drugs, maybe. If it's the last day. Xobja, Because if there's tomorrow, I'd be careful imma kik ma l-axħar Le, ġurnata mhux hekk, mbagħad kol pakett. xarek. Kompli. Naqbel jena. U jien nibza, ma naħseb U le, l-ħar ma ġurnata. Anyway. Eżat, le naqbel. Mela, il-xismusija hija, għajduli waħda mill-laqwa ċajtit li tafu. John, taf xi waħda tajba? Le, ma tafx xi ċajt. Le, min jaf ċajta? Andriana. Le, jina mandirġ ċajta. Inħobb il-punchlines iva ma. Għal-erba għalli, Mark Mikallef Kosta li għanta għalli ċajta. Ejja. Għajdu ta'kom ħaniftakara. Ħadd mandu ċajta. Nafa. Iż-żiri ċajta Kien hemm wieħed ma jixtri toilet paper għand tal-ħanut, għata niftakara. Ma jixtri toilet paper għand tal-ħanut. Kemm mint ħelwa Andriana. U insomma, għallu minn dak irid, għallu le m'għandix, ta' għallu minn da għandi. Għallu minn da m'għandekx minn liħor, le minn da, għallu don't worry, all right. Mux dak hemm issa. Maru ħadu d-dar. La, stupida. La, da marrix marlura, insomma, biex jixi xi ħaġa oħra, għallu kif mor bit-toilet paper, għallu on the whole it's okay. Insomma, on the whole it's okay. Tajba, Mark Mikallef. Tajba. Kajla għandek waħda? Jena għandi waħda ma jnaħseb nagħlqu bdita l-aħjar. Għax tijaj komplikata. Għandaħu. Tajlix tal-akwarium. Le, tal-missieri, tal-Indjani. Tanjanjo. Tal-Indjani, mela missieri għajċajta. Basta, ħanna b'dib sekonda ħajja. Ma nafix, ta' Le, ma ħanoqot. Le, sama ma. Għajda. Mela, General Armstrong Custer ta' Ullallu, ballu. Le, dik mux tajba. Tajba ħafna dik, imma nalqub ta' Andriana. Le, għajdilom, ej. Mela, Tossol guilty ta' kan lajtila. il-battalja ta' Little Big Horn għatsmajtu bija. No, le, jek titkun Mela, taf the Battle of il-battalja Little ta' Big għandu Horn ta' toilet hija paper. famuża ħafna. Fil-qosor, Hija tajjeb. famuża ħafna. Ħananu. Għax, is-7th Cavalry Amerikana li kienet il-fucking elite
cavalry tal-armata Amerikana, ħarġu jiġġieldu kontra l-Indjani, il-Lakota Sioux, u Sitting Bull u Crazy Horse li kienu ġiex chieftains Indjani tawhom xeba tal-Madonna. Rebħu l-Indjani. Kolla. Carlos. Kolla, all right? U l-ġeneral famuż kien General Armstrong Custer. Li tilef da. Li tilef u mitu kolla. Mbatem kif miti hija storja oħra, ma insomma. Tajba dik ċajta. U ċajta jadi. Mela darba, dan il-villaġġ fejn twilet Custer f'Texas, il-sindku, għax għadna kif kellna l-elezzjonijiet għal-local councils, il-sindku, ħolom biex jagħmel pittura kbira jikkommissionja il-mewta ta' Custer. Il-battalja ta' Little Bighorn. U ġabu dal-pittur kbir minn Firenze. All right, Girolamo Santucci. Mill-Ingilterra kien. Mill-Ingilterra, minn Firenze ġibtu. U dana għamel xi 7 xhur pitter ħadd ma jista' jidħol il-villaġġ kollu jiċċekkja għandna kulħadd jitkellem fuqha. Wasal il-jum Tal-unveiling. Tal-unveiling ta' dil-pittura kbira għamel dil-pittura hekk. Għamlu speech. Għamel speech is-sindkur, u fl-axħar tila Santucci, baw jikulħat iċabċablu, u f'daqqa waħda janveljaw il-pittura. Dan il-pittura. U dan Madonna pittura, kulħat, is-sindku għanna maċ ħamel, il-nisa jaħdbu iċċom, għax xienet il-pittura? Il-pittura kienem naħa minnom, kienem dilħuta. Kbira? Braġġira. Braġġira fuqa. Taħħa! Le, mussa najt il-punchline, bro. Fin-nofs. Kienem ħafna Indjani arwin inħuta. Et jaħxu, sorry l-espressjoni, ma maħnix għeddin fuq il-PBS nistaw najdu li rridu. Wey, don't be like that. I am like that. And funna l-ħora kienem Custer bxaru twil eħate. Il-pistola bide. U dana, il-sindku darfu u dal-pittu, kullħat għed jistir assisa tirot tislalep, in-nisa tiħarbu. Fil-West għed nitkelmu, guys, ok, 1800s. ħafna puberta, ħafna... U xintku, għallu xamil, spended. Għallu what? Għallu, sekonda, għallu, aspetta. Għallu, this is a painting inspired by Custer's last words, like you told me, you tell me. Okay? I make a Custer last words. Għallu, what do you mean? Holy mackerel, look at all those fucking Indians. Holy mackerel. Holy mackerel, look at all those fucking Indians. Ovvjament, istorja jien. Tajba. Dika jgħida missieri u għanda ċajta true story. Carlos daħal għattu sid-dar. Taħħa! Inta lejk ġejt fuq dal-podcast. Kem sordi. Issa għada storja vera. Hello. U fuq diħan għalqu. Hello, one. Kam għandu żmien? Aw, kem ilu? 4 snin ilu? Hello, one. Inta għandek ta' testifem, ġara, il-liter, Meta jitħammeċ il-liter, x'tamel mux natfu Carlos. U fejt natfu. Għatlu mux. Kem sordi. Għatlu mux taħbdu. U titfaw ġo basket. Għatlu, għala, nxamil. Milko. Għallina għallejt il-qattus jgħamil toilet kem jiflaħ. 4 tijiem, 5. Għalli bat il-liter tfajdu ġo toilet. U saddu. Sarlu konkret il-toilet. Kellu jaqta il-toilet. Il-toilet għamil. U fuq dik il-nota nirringrazzjawkom ta' dik konverzazzjoni ħelwa li kellna. Proset, guys, what a Thank you. beautiful conversation. Narawkom next week. Thank you, Tali J. Prosit. Proset, guys. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.